Wala Leone Radio Samoa Tasi Lima i Vatolu Amo e le Tawabanga o Tato Finga Palo Talaiti pe on Fatiroina i so e tu malo fa palo tai lua i tono lo Tato to i Samoa e pe o yaile tu malo fa palo tau vaisinga no lua e mali tu malo fa palo tau safa tatasi e pe ona alo yai le manuale to i Samoa i le ia so for Wailia so lusum le fitu o le rima sino Februari lua fe luono e via ile no fo le tua o te mailo tu soifua e amalama tu wala tu te toi filo i le ringa ngola woli fa talo fa masani e le ma fe ona tu wala e fa talo fa tu i le ringa ngola woli le mai mo al tanto tu e amato mai la voi mango te tele se yo o se o pito i titi au ona pa ia le tua te mama tina ma tu wala malo si le do e fa pe fo ile fana wa onga ile to umi stemi o tu wala wa onga ile nei fo ia so for raile ele ila lo le tanto wa proclame le dia woli fa ma no te lenga ya te tia e pe o ile to ma tanga mai le tau na le la si o mi foi e se te mi le ma wantu ele fa wa wina le tanto ngal wenga fi fila ganga wa fa do mai le taimi le sunga le ya o ya te vai meni ya wa fo ile man va lua ile to ina le lo to pa ia malo o to mabalu ya fa tai wa fa no le taimi ta polo le sunga le wa ya man te ba futa ile dei vai ngola wa le fa talo fa to te vai malo lo sai malo fo le fa malo si mai Fongamoa malole se formaria le se fa salau ya fa filo fo ile atunu le mai mo ma fa fonga ile nei vaenga le awoli ya male tu radio Samoa e monia au wa te lo fongamoa o le asoro nei o le atatu pe pese fa tasia ile pese na tusi le punia la va e winga le mau e le lenga manga ya nga e talo fa ya lila o toi di lima ga usu mba ka ao o nga mo ile fa pe o ti off mala ka polo ale fo ko sa ya ai fa time wala no ya ma wala no e tu fa tase foi ma songa fongamoa ya ole nga fia tu ya mo ne tu ya ma foi ya va nga tu ne vai time il tato tu Samoa ya ma no fa mtentele le tolio se talo sanga mo se tu alano e le ngante la usunga le ya o fa pe foi le fionga ya pesta LJ ya e telefonia na appointment i temi fa bene ya fa tu tele o tanto ma tai io e wala ngonga i foi le mano sio kingo ki va ngola wa ulia tavai ya e mana tu ai le nato sanga o tona ya tu le temi fo tanto ma futai foi le palo ta tele ya pe le palo ta fa top top le fa le masino kus ele vai ngolo te man tu anta tu tala no ai il te mer fanga balota pe ona sa no fonga mo sa tato ta o se vai nga talo sia ia umai fol fanga filfilinga le tino o il masino o kuso lo afelo sulema ele ai ni fa masinonga e ono tu lai mai ya le ala mutato o ala tu para tua o menei o fa masinonga le ala te ro ma fol ne fiafi wa o pola tino ele fala la fol new fala la ono wangi matangi ia au te lol ma fu angara na ia o tatu tu fo ia wal fa fonga mal tapo e mai la tino le vai ngona fia mali la fa io ia masano le wala mala fa u le timi fa tu nga ina fo le official o le commissioner finga pa lontan to va ia e fa tanga ina ile mano le tu i Samoa e fa ia la tu pa lontan ya tanto wanga ia tulai le moteli sala faili tu malo vaisinga no lua te vai ya ole tulanga pe ora ia la tu fale palota na ole fala tu fale palota ya ole na fa atino ina ia la tu palota ile so ya e pe ora ia le fale palota na i fanga sa ile Assembly of God ya o Santa wa ile Katoliko Santa wa ile metotisi ya mapapa Santa wa ile fakasa ya o palota fa toia na fa ile so lulu wan te vai ya le na fa tino ina ile fi anga Santa wa ile no fanga le kalisia metotisi ya fa pe fo ila le special booth ile toblanga yepia le sa fa tino ina le ina le salama sina ho ile matanga wenga le o tidama to mitai e pe fa tino ina le ile so lulu sel ta wo palota ia te vai mo sila fiel tanto tu sana po palota pre-polling le te sono ia e a pe te loilo tal tunga e fa to a fa tau fa tasi uma ma le ungo fa nga palota le fa nei ia palota na fa ile so lulu ai o le wa sono ile le tu malo va singa no lua
e wa le sa tau fa mal mal le tunu nei tai au ia ese mafu anga wa fa ia by election ai tu malo lu se fa te ingala pe o sa fa tasi ia ma vai singa no lua ia atata no la ia vai singa no lua wa lai ona faile ba election vai singa no lua le sa tau fa manino le tu le tai au ona ole na tusi au ia ile tu malo e fai mo la tu sui ina o mai ia fai nga filinga le tu ia ku so lua fe lu so mari lima o le pe for nga mena resign in masino o January mai lona tiu te fa fai pule e tu to tasi ia ona le wo e lona finangalo e fia tau va ilalo fu ala fast pe on tau va mai il ba e wa te lo le manino le o le tunu inai vala ia in e se mai lana ilo o sa fa tasi ia fonga bo mali le bon tanto in New Zealand vai e le tu la fono foi le ta o le waka jumping e tau fia ila le fai pule foi le fa teinga la unga kui le leipa ia nga fia punga ile siva punga kui ola unga mai o ile green ia le la e wanga lo ia le tau sanga le na fa vai na ile tu la fono na tono le tanto tru ia wa le fu sa tu la mai ile mena la unga ko le masinga nge ile vai fa faile dei o ai o ko le masinga fu ia la le wa fa sanga tau mai ile mele sa tu o tu ai ia pe sa tu to mo fia tu tono le palme ia ola mala tau fa ngolonga tu fonga mo pe tolo pulo ile songa ya motu pua o le winga la utala fo lele o le manino la na filfilinga mali ele mafai ona fa o pea le to velo no fo le tu malo e tono pale mene a o ia o le sui tuto tasi mali e wa te lo la na fai lo a mil na tafa lo finangalo o le sui lo finangalo e a fo e tamo ila ole fu al fast le ala uma foi le ba election foi le la tilo fonga mo te lo sit fia mal fa fonga la tino foi ole ala wa vai e te lele sila fia ole sunga mo tu po foi lele e manatu ai ia fio anga molone tu malo mali ia mantua la wa pe ia to tono parliament as an independent candidate ia ilonga tele sona leo fina wina ni mata mali ila ole alu ila lo fu ia me sela fanga malo le way fast te le yo lo sao ia le foi pe te o motion to fi foi le pe foi minister lango ole ante le foi la lo sao e au ngai mo lo ni tu malo because at the end of the day lo want to tonu ole au ngale tu si au ile tu malo yo la to sui e o to tono parliament mali faini me ele leimo tangata uma olona tu malo mali ile ya na baita wina foi ya ila to ia lang wina malo sia le talinga ya motu pua man tu le temile na moli mai mal fi awle tu malo e fa pe ele mo mia ona to faia se fainga palo tele titile tu malo ono le tasi le tu malo ele to faia motu pua pita vai ele se silian tu mai lo tanto tu la fono o tu la fono fa tia la valanto ia lo fainga palota e once te sa no mai ia o ha u leo le o te fia wa tu le pantia pai ia po le pantia la fai e o ko meki la vai nga ia ona mai lona ia le mal fai unga le fonga tele ia le bot ona longo ila ia le komsina o fainga palota ona ta pena I lo le tolu masina foi le fa tali ilas e fa yela le fa mo e pe le yela so anta va te lo le sima ngama ne foi le ole alo ia male fa alo ile fa temo kana si lo fa nga ina tono tanto atunu o pe sa mo mani si le foi la to o le wingo tala foi le o le tu o le avanoa tu o le avanoa il tangata ye e fa ila na filfilinga un mai fa la le fia fili nei o ai tu si e ile tu malo ma singa no lua fa pena foi sa fa tasi e fa mo na tu sui tono parliament o ka konga o le mele e fa ku ulu lo ma fa ta vai le dinga ngole au o le ana e sa no ile amutanga o le tanto polkala o le foi ia mo me o fa unga foi e po le tulanga e pe ile fa nga so ngo stasio finga panota a mino stasio fa msidonga o le mai ai o finga panota le fa ile tau sanga sei vai today ya antono le silana case e pe ile panota le titile le tumalo o safa tasi ai o le me foi na le sa ulo ma fo ta vai o le wa tanto ye le vai so muli muli o le masino February po le ale tulanga o le o foi ia le unga le whainga pālota te le ia le whaafsilina ta vai e koe whai fo ila se si whaamsinonga o me ia o pālota la iti ai wā a tātou tala do le whaatum karas
ia o le mea na faina fai le sui le tau va tas ia e moni au wa o le fo ita tu detalia le tumalo falalili tasia ia pe fo o le lo po male le selfie le tunu fo le o le ta tu detalia te lo pesa ese update la tamai nei mai Samoa fo le tulang po o mo na fongaina mo le maulo ia ma tulang pena te pa ala vanga le o le tu po la te mina o tu ia ona menino mai le tulang le pe ono fai fo se si ba election po la tulang le ai ia le na tusi au ia le tumalo ia te lomo nei afiafi ia le tau la ita to va vai foi mar silsila tino po fe atu ele fai nga filfilinga ata tu tumalo ia no sa fa tasi o le me te fina ngalo i ta vai o le me na o le afatino o le ata to wo o mai se fina ngal e o le fionga ya lilo mai ya va mai Samoa po fe le me wo i ba ele ngata i ungo tatu fai nga palo tala intima i ungo fa msino ia i foi le tasi o fa msidonga tele o lena tolo po mai le version tene ia e tolo la wina le so ai usi mai le fa fonga i le fionga ya lilo mai ava le e a mai le tan tuli poti mai Samoa le ni vai ngola udi la tara fa tu tunu lo mai moi no fa san longa radio Samoa sina tala pupu atu mai fa masinonga pe ona ile mata upu i molianga o le sunga ya laule ni Manitoba pe fo i ma pe pulea ai ia ai me se fo i o lise ia o li o ia pa pe fo i ia le sunga ya San Mason to le sivai o lea ua mai atu ina mai ia le saundoanga le fionga le tamai tai whamsino ia talasa ia mai ia whailo mai ai i le tato watunu o mo le silafia ia ele i mai atu sina ia pe mai a foi ona sa penaina ia le whaaitunga e tu sai le mata upu i lana tilo ia ma wha manulu mai foi le tapua inga a inga ia o nuu ma le tato watunu ia o leo lo o ia silafia o le mata upu le nei o lo lawalunga iai ia finangalo foi i le nei vai tau le ngatai lea ia o le whaatataria foi se whaaitunga le nei mata upu lo aso ia ai taluai e te lele ngā nuenga e peona ia Samoa ua tu inatu mo ele whamasinonga mo le iloiloina ma e nate mana o mia se isi taimi wha au popo ina ia mawhai ona tu inatu lea au nanga i le ato atoa ia e pea ona tu ina mai ai ma le lana whai unga o la sorua se fulu o mati o le masina nei e o atu iai ia ua ready ia pe ua mai ata pena fo ilana whai unga o lo tu sia i le taimi nei pe o se tala atu na pupu o le tatou whamasinonga whamanino mea ia o le asorua se fulu o mati o le tausanga nei ia e o atu iai ua lawa ta pena mai ia le whai unga le tamai tai whamasino ai o le asolawa ia o leo atu ina mai ai ia lana wha Bawa longa foi e mai se fa manu mai tu sai foi o le taunu o le so na to la wina o lana fa ai unga ona o lo o ta pena ina ia mafai ona o tu la solos fulo mati ia wa au mai lana fa ai unga e pe ona taria i so tatu tunu se tala tu na mai fa masinonga Samoa la mai mo fa fonga mai o te lo le tali mai tatu o tunu ia ise tatu tala foi ia bati Samoa nei ia awa foi ia tulanga i mata upu pe ona iai lua o le mata upu wale a fionga toi lupi i le tangi lea a tui loma o le wafa awa na iloina i le so ia o lo fa pena ona mai a tuina tu foi ia submissions ia po o finaunga fa tula fono lo ia fa atino fa tatau i le evidence o le wafa o nga i le fa masinonga ia fa matalanga foi ia fa tautoina lea i luma le fa masinonga e ui ele o tutu lai ia mo mau ia fa pe wale o mai whamasonga o lea lawa mai a whaia leilo i longa whamasonga i tūlanga umaia o lea watu ina mai ia lana whai unga i whapea e o atu la so whao mati ia watoe whaila atu ia submissions po whina unga whai ualo ia ile mata upu lava le nei ia on titilo le whamasonga ia mawhai meisa na whai unga ili o ta ua mele aso ia ai ole a tilo le whamasinonga i tu sa i o whina unga ia whai walo ia ona au mai e leo sana whai unga i manai whai e o atu taimile ia inisi mea o whia mana o mia i le whamasinonga le whasingia o i tu whamasinonga ia la lato lo ia lato submissions ia la whai la atu i le aso whalea ia ona toi wala au leo le o le whamasinonga o le mataupu le tō lau lau ma toi ilo a o le taimile nei
ia o le tūlanga nā le wa ien ta upule le bau tui loma ia matoi lupe po whaleari le tas e tusai fo i o le tatali e so tātou tunu. Ai staimi fo i o te iloa e mawati sa wha i unga o le pāro tala i titi le o lo patino le so ia e pei o na sila fia i so tātou tunu e mel whakamasino lava ia ia o nā ua sila atu i nisi o laiba le tātou o tunu o le au whasalau o lo whaia le lotu whaaftai runga le sunga ia lauli ia ma nisi fo i o le wainga whaia le fast ia mai lato uma ia pe wo me mai lalo nei ina ia mafai ona watu sa tatu tala le awa fo sila fia le tatu tunu ia a ofenga ia ma fi au mga luenga matali tan mai se tala mai Samoa nei manuia tele le fiafi tatu feilo i pea se tai fo tu na tu le au tele nga nei fa mtalanga nei mena tupu le so e mai se lava ia le tulanga wa ia le fa masilonga ia isa tatu wata fo i sila mai ia le tatu tunu o lilo mai aba mai na vai mai Samoa nei manuia le fiafi so pasai fo le nā ua whaafunga mai le tātou tunu o i le tātou li poti whaapitoa nā mai Samoa i le so e pe o na funga tātou le ama tāperina e le fionga ia lilo mai ava tawai manino le mantolo vai le unga e pe o na tātia mai e mata upui e le whaamsidonga i le so te lo funga mboa le ngang whaafitai i le sui o le tātou i Samoa i pia le fionga ia lilo mai ava mai na vai manino wa te lo to tele amele atunu wa to le ngata Samoa fa pena fo inisi nei mata for kilope le van fa tele tali po fe a o ia pe atu en altu lango ia sa e fo lo tal tunu o nei ia ela wile le fa unga conspiracy case o lo o ia le fionga palmia ma le sito ali mata ono ila to ia le wa fa fonga manino le tunu ro wila tan fa tali mo le sito lu va ya solo mana ia ona ta mai le fa unga foi le fa msinonga ka kere ro pe ke fo wa ko nga so fa pe mai ia ka ko fa ka mo si umi foi le ia wa te lo fisi ala fisi te mile nei fonga mo why took so long what takes so long e mai le fa unga foi le so looks like e fa ta te le o fa unga fa msino le tulango ile ba ia e mali ele so no ngata vai le vai ngola o ia e wa na lu lu tanto muta upula ona tau fia leo le toi fa wa wina foi le leo le au murima ile mai tau mai na le tanto tunu na lu alu ele kai nga uma murima ia ai wa mali li tu ilu ole a tau fia le fa wa wina murima o leo le a vantu murima tu sia foi le ia a tonu la o le tulanga na tawai le mai tau mai le tanto tunu ia o le fia nga ye le fia nga le mai tai fa sino ia talas ia ma le fai tau wina o mei wa fa ngo fia ia tonu tanto va pe se ko pe mai ali le fai ai a fa pe foi le ia wai ele ni fai unga te ia wa mai le ni ona mafuanga a wai te tau ona sa o le sa o le fai unga ma le mafuanga na laina li lifa le fila ngalo le fai msino a mea o sasi pai ia po le sa o la fai po le ale tulanga e taunta ti ai le mata wa fai si le va tava ma le wa o tulanga na e fo le wa pe o ta o fo le te lo fisi te le ana fisi le tunu ile ne fo va ngole fiafi ia ai e le tato lava papale pea ia mata tu tapuai tu pe fai vo fam sino lanto e lo lanto fo tu te lo fatino ia mo le tulanga ma li fa tai fo ia di lo mai va su tanto video Samoa pia o no famadino fo tulanga ia le tulanga il fam sino o le tumalo le fala li le santa tal noi ia o le tulanga na pe o ia o le fo to to pol tanto fam sino le ia se ia se tem mil masina asa ina ia fa wa waile le fa nga solonga o le tanto fam sino le man tuol tanto fam sino le e mo tia foi le fam sino tava na tona lau mai on nos fulmon tupu morima ai vala au morima tasil tanga tanal watu o le mea la e matautia ile e mani e fo ile mrata upulene ia ona o lena fa pe halva nga lena mori mau faila to mori mau tu sia masainia e le fa ngai na pita ia le la usam do mai le fa msidong e le yo la fa nga lo la tamana wa ile ma faina e tau to ma e yo e ma avela la mori mau tu sia ai ko mo mulia nge fa mai lo fina ngalo e le ke le fia wa e pe o le ma fu anga na le wutu wa ye le fa msidong ne ia monia fo le situ langa la titi le fo le e falling mai o moli mau ia wale o le sto lo fo le fiu no fa longo le sipai temi fa pe o avel polo inga fo le ia fa pe na ona o atu
lena ye si mol mau tu susia to lo fo lele e fo nga mai la o me ala na mol mau i tanga tana ile teimi tu susia ai o na fo le la fa unga fa msino fo le wa ele on fai ele ni so la to on fa to wa to e ko la to mo dia fo le il mta pua o le tulanga na i te vai wa o le mea e umana fai la mol mau tu susia ona to avantu le o e to i tu fesili i la mol mau le na e se ni lima o le mea la le wotu o mana wala au le fa msinonga ai fiu fa tali moli mak ta si le moli mau le tu lo malen amina yo tu lo malen na ot ya male wala au ngala le wala au ile so ya le tasio moli mau ya le tu le a to lupe ya a to nula le ole anta tu fa tali I fi da ngalo ia awai e umana avele tangi el su ya tava ya wa mena le ta ti me ele mta pule tangi su tava ia ona faile o la marianga to mana mai tua el mata ai fa la velo mo le champi pi il case le ia ona ile se tama se le ni se ta vai le ta u ile marianga sui ta vai e tolu mane wa o le si tulanga la vai fole le ia fonga bua this is the beauty o le court from sinonga Samoa wa tal jilo uma ele masisi ilunga to le tula fono wa anale aveina le tula fono ia fa te ngala sa fa tasia anale aveina nei amaile le me tono le tula fono ele fa na fa unga le wa ile pa election nei tan fa te telefone la po fe o ye o la fo ile unga le fam sinonga la mai mo fa le tasi o le me la na ta tu te ia ai te lo se manu mo le fia fi mo fa fo mo le tonu o lo ta fa te tali o te me tonu me ta to results wa pe tolu e Samoa le fa pe tapu ne ta to fa le palota ia ona man fa mo le to mo man na te mi ona mo no ta to fa unga foi ia me so ta to tu malo ye du io e pe le tu langa na ile so e la ti fa le palota le to tele ia le palota ia e o le fa ile va ngala sa mo le tala foi le o le taimia o le tula fono gala o tanto le mo le vana tanto radio tu mo tanto fa pe se wa le van ka nga sa wi ko kama ia pe ta o le tolu le fa ma wina foi le fa le tula fono o le taimia ta puni ai ia tanto fa le palo ta uma ne te wi si foi le I no uma fi anga ye po I tu malo ye fa le palo tele titi e foko ava ngoa ko nga ka milangi ta vai o la na lu piki le fa na wa onga e po la sa lu fa isa na fa tawi I sa le longa po nga fe la o tu mua e la fa mo nga ku ar pasia wa ku male a ko male IT ia ona fa tino I lo le palo ta ia ai fa vitai na ona ta puni o fa le palo ta wa ta lona sa tonu an tanto wa lisi foi le ia po ile su ta va ia o ai foi ile su ta va wa maruia mai ile fa le palo ta male fa le palo ta tanto nga yentu sa fanta ta va ile tu langa pe ia tanto wa su ta va ia ma tanto fa le palo ta foi le pe ona saudi ma le le te lo fa le palo ta le fa tulanga ina mo le whainga palota le sa whatasia whonga mua pei ona ia o te wawa atu o le whanapalota I le kalesia me te tisi salamu mutai o le si whanapalota le me tisi salamu muta o le e whakasa sa na puta e whakasa sa na putai e whakasa sa tawatai me tisi sa tawauta e whakasa loto whanga ia mal me tisi loto whanga o te lo whanapalota mana e mana ia la le whiawhirine wa na lua I tu malo o te lo te ona wawele tu lang fo ole tu ina meo tātou results ia po whai unga mai Samoa ia ba fo sil fiala tu no po ile la tu si au tu malo ia lua whai mo la tu sil parmen ia ile ngantailia o le teimiliri whai o lawa whatete ingo lawa mai ia palo teilbu teli sala whai o la ia mo su ia komiti fo ia su I tau vai ia ia wa mo teli sala whai po le tu malo vai singano lua na le lua su I tau va ia e pela o le tau va mai ele tu whai a mo tu pua heni ia va pe fo ile ua so ola na tamilu sanga I paki umol palmenga Samoa matua mata utia le tu langa ta vai ile tana fa solo pito fo I le fionga ia valasi ia malona ye tu todo mene yo upufai o malo le tanto todo ia mai lima faina ngalo ia ja o le taimia o ve minister le fionga valasi talwai nei ile paia inga le vanto mai at ile tulanga foi lele pe o le tu fasilia e le vasenga tu stala ile tulanga foi lele o le mako fo le ba ile wa kukulu o le mako fo le ba ile wa o le tala le nei le ma fio ngalo ile fionga ia valasi mo ko si le fia
koe o le po o le samala. Ko se si ilo luka sa bala. IDN lo malaka. Pe o le tūlanga le ra ia e tālo sia. O le naua o antu ia le sosani foi le soi fu malo lo ina. Ai, o le matanti ana le wa fa tuina. E le voi tamali o le tātu o tero. So o le lei, ia pāti to tono le vaenga a mino upu fai o le tātu malo. Ona a wai atu ia. O te loa le titilo foi le tumalo le o vai singa no lua. Ia ma le pale mai fo o te le o a fo i o tamali o le tunu e tau avena lanto fo i no fo tono pale mene. Ia wa ia pela ana mai atu whainga palo te lea tau sanga te atu nei. Le antu si au le tumalo le sunga ia motupua heni papali. Mali le papali. Ia ono le la sa malo mai o yor sui tu tasi independent candidate. Sai tono pale mene. Ai ele va atu itala angole a foi le on for de foi tu malo. Foi nga mai e telefo inisio tamani o le tunu sa telefona la tu sao. Sa fa pena na tau venen for le tu malo vai singano lua. Ia titilo atu inisio talafa sol pitu pe foi nga mai tapu le sa tele mo teni e sera le si foi sa tu le mai se vai taimi. Sa le po le lua fes fulona lua fe lua tasia. Mani le. Ele ngan te leo mo tupua ui whangasa ai soli. Ele vai taunao le lua fe ma le tasianga i le lua fe ma le ono. Lua fe ma le ono i le... Lua fe su tasi. E foi la ma se tasi leo sui tau vā. Ia po o whai pule fui sa tu lai mai. I le tumalo whampano tala leo vai singano lua. Le fionga ia severo pati. Ia mi se le fionga ia le sa tele rapi. O te loa mana ia le... ta ua fo swafo o ne tamali o le tunu wa la to ia sa asaranga su o le tai au mo la to sa o fo ma la to ma ana tongi ia mo le o le tu malo a le la wo ma ne le ne fiafi o la silsila la tunu mata to va vai po ai le o le atu si au ia le tu malo ia ta vena le la to no fo to no pa bene fo le ma malo le sunga mo to pua lo winga o fa population 4 on fast ia ai fa pe le lifa le filfilinga le tu malo e le sunga ya valas ia lo winga la mo fo la le sin fo le HRBP ai o le nafa i unga ia mal tulango ia masalo le ko mau ka sia ia me ka ngar paru ko ngama mai ma uma mai ia tato results ma samo o le pe ha no fe to stimio sola te vai le o le tonu ia le tele tato fa te yang fa bene ia o la wole ven tato fa so ai foi i le tulanga pe o le ta pedanga foi ia le sui to va ma le sui to va ia wa foi ia sona sao mole tu malo o le me pito sili le ta o te vai o le faatino o le finangalo o le tumalo ai le fa pe foi le se le finangalo le tumalo e se le finangalo le sui pe le winga na lam tala le faila mtanga fonga bo o le feeling a tol pulo sunga motopua Henry a foi pali o le tu si aulo na tumalo le fainga palo te tele na matu nei lu afe lu lima ai masalo po wa ave lan feeling o titilo atu nalan na tusi aulo na tumalo ia fai se mele le mo le tumalo ai fa pela no foi pe tono parliament as an independent candidate ia ai longa la teleso na sao in me fina o mo le tumalo le la o ta fai ne don finngaro I resign my as an independent candidate to the parliament le la ma foi by election nei le fia so la va vai ave feeling ale tumalo ai to tusi au le songa motopua wa te le tulanga o le o ye ni mele le fai motopua molo ne tumalo va singa no ye pe ole down no te ingana le me to wina le fo ia te mali o le tatu tu fo le wai fingo fi o le mata a fai te fa fo mai ma finga malo o lo no winga ia na o lo tutu la ia fo le lunga mai fida wa ini me fo ye e te tango na fa sa ai a fa pe fo le o le te now ia te le ni ngā luenga mani me whale lengi tono lo tu malo e whaingo fie atu ia ma vave atu le tali mai le malo pe a whapeo lei te tono le malo e a tono le tūlanga dai mai tauina le tele o tātou pāle mene i paia inga o tōna ia tama ma lau whafte whonga mua e fia whatalo whalta po ka la mena mo le maunisi o le mamalo le tino na malanga isa mo le nawa yaso tau nu mai whai ungo le weekend nei e selmanino le tātou po ka la me i le FM 106.1 isa mo ma lielo o
la to na le jo sa fa fonga fo le ai ma na ele manino ya fa talo fa to ai o fa fonga mal tanto FM 106.1 i Samoa ya ma lo la par sui fu ya a fa tai fo no fa lo tele atul tu al tanto radio Samoa i Samoa e le fo ia la leo fa fonga na tu le ngati no Facebook ma YouTube ia le fo o mal tanto fa mo tasi ono point one sa le ya te vai ia o le tulanga na pe o le ia le reach le tanto o lang e le ngati tono New Zealand ia o lunga fo i o le Facebook ma le YouTube ia o le na wa pe leva o le tate nga lu sa mo e lunga o le tanto o lang le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia mai manino antu le na i lo la fa fonga le te fa fonga e lunga o le tanto wala leo i le a mo i tono New Zealand tanto anga ian tuli tu malo fa balo to sa fata o inale sa malo me ele fioga ya seve te fui mono ele finga palo to fa to pel tanto to sangan sim vai today ya o le fa sa pale be o ye ave ministale o natural resources ya mal siu banga fo tono le tanto puna o fa le natura ya mal siu banga tono le tanto to pitai ya o le no o le matang pule le fam sinonga ya ma inala le na au mai lo mali ungal fam sinonga ya sa ye se tulanga foi le sa soli le tula fono o tulanga tang palota ya ma fa se tuanga lo ya wa ile sa tula i mai mo moatu ya le fionga ya le na Ronnie Posini ya Ronnie Posini le na mai alana tula i mai le tau sanga na e lua fe lus fulu male lima ina ua malolo i le tanto whainga palota. Ia o tua tuina, ia o le sa whapelea o na tautua mai ai. Ia le fionga e le kone sula o le tanto malo i nei au kilani, le fionga le swafa ia le malu, panu salui whapo le lua. Ia e peila o na lau si le fiai. Ia i lalo le tanga vai foi le tautua i le mai ai le olon se ese mai ia mai lalo le vai fai le JPP ia tawai te lo nisi tamale i tuatu o le pale mai foi o le sunga fe mata pa se lue fa po i lona taimi i le tusanga lua fe ma le ono lua fe tasi ma lua fe tasi lua fe sulono i tuatu o le te lo le na pale mai foi se tasi o tamale o le tunu manu o le sanga la eno kati po sala mali va vai atu i lona taimi lua fe tasi lua fe sulono o tasi na tamali fo ina tau venel fo ia o sa fata tasi il parlemene ia te lola o tu atu le taimina na ia le sa pale mai fo ile sunga ia tu ia pu fo tongi le toa pe o te lola fi male ona loa fe su tasi tu sen fa mo ngale o ta il ta officer ia onisi o tamali i wa mane fo titi lo wa o tamali ia na mu atu malai o la tona na nga sa le nga su le tai ia matongi fo la tomba amo le tu malo ai tata na no le tu malo le sa fata tasia fonga bu o te lo na fo mo ma fo fau awale ungal fo sinonga le wa mai nei fa le nga ina ia le sui le na tusi a le tu malo il fa nga palota le va tu nei e mo fo maleaka e o ki ko ai marsui le nga kangi le o le bingala la tala le tau fa tu nei e a foi o le ave o le tangi e fa sanga i o ai di loi o le foi e foi le mai o le foi e la pe foi le sa ave tangi e lua vai ngol mata upule ta vai e ma fa yona ave la tangi foi le malo mautino ia ele aisa wang sala ia pele iso sas ai ye fo la malo no tu pela o le tu le fa tino nei le fionga ya le ana wa malie le ana e avela na tangi tu sa lava pele ma fa ye ona toita mo il finga palo ta wal tu la fono fa mai ya na ona fa ma ni la vo ye la wa solinga tu la fono finga palo ta se fulu ta sanga pe lua pa ya inga ya e te malo lo ma ye fu ta to ma fa ya ona mo lo wa no lo winga o le sacrifice ta vai ya pa peale a ku asenga na la tamai ua e loa o lela e okia ko ima oe ya lela ave ala la tangi e te manao e awala ngi lu ko yo mo suile ile isi fenga palo tanto tau sia la to maona tapu dia la tanto fa palo te Samoa fonga boa ia ma le fa mo la va fonta lu mai tanto fa ungo tanto ba election ia mo tu malo lu ya wa fol tali mai le tu man fa fonga le va ngole fia ya o le tu malo fa palo to fa le ali le tali nei le fa msidonga le fa nga solo ya a tonu nei madino le fa fonga ngal tanto to vai mal mai mo mai sa mo le va ngole sa ye le mali nga fo ile ya sa fa ye tu peita ya o le nei le mo mau tu o le sa fa fonga ya ma o le ma fu ngala na to o le mata pu tonu yo
ina ua avantu le tani foi le whaalaulawe ale HRPP ona e whai si te leo le sele ni le na ta ua leo le o lo tua iai ia le fionga le sui pā le mia o le tātu malo le temile se laua whetā la ta vai le stoma i sele asale ya o wa le o tātu talia dei te lopo le wangalo te milenta ua le mai ava foi le o tātia iai ai o te loa po fea lava o ile ungal famsinonga le tulanga ya le loa tātu po la mo le ai mali ya wa ono no wingo le si fo i by election pa te ua mai le ungal famsinonga ya po fea lava le la e pe te fa le ngai no fo i le fa maunia tulanga o mo so tula fo no fa ngapalot ya no wingo le fo tulanga na e antausia ya mai se una fa i ungal famsinonga fo le ia fa madia ina o mai ai tu e ngi ke wa pe se fia mai la ngu ai e pe o le tūlanga lea le na o tātou mtang pui o le whamsidonga ha tawai o le whantou sina o le whantou sina le mta upu lea le na o le mta upu i le whamsidonga ia e tate no fuwele le mota mawhau i le whanteita inga le whapea sa ngi a silo o makua o singa sa uwha mai le sui kawa se mali e oi ia sauri mas furkara si a vakua ia ka i karwharema ala lai maka mai isi ka kori kumaro e ese le sui tau va ia ona avilo le whamsido ia le whea tolu sui mali e o le ngakangi malero o makui a kai are aba kua iai e rua me iai o loka leanga ia maloka mala ia se kala lo makua feme o le aso virngalo le tūlanganta o le fai o le ngaluenga le lei fo le tusa ma le manao o lai ask mai ai ai o mi milo ise fo le ise manatu po se langona se ia wa te nane o le na fai lota madi e malota lota e tali atu e tusa manao o tina ia ai ua fa winga se foi lama ave fa pea ia o vainga o mana wa fiela lo nanga o fa ko singa iska ka mai o no winga la inte tau na o lo te mil vainga pa lo ta wangi ko se kupera ka kanga ngal fa mai ave le ai se me ma li le se me sei u marka ko fenga pa lo ka yang ka ko fe lo ile ia to no tulanga na tau o le winga le fa mtala e wa me le tupu ni na le wo fa fenga pa lo tala titi fa Famsidonga, whainga pāno tala titi. E leo whapea se whamtalang whai le tā ua vaenga ia. Ai o le umi o le taimi e toso ai tawai. Ia, o le ua tātou iai. Ia, o le ua koi kiki awha ia le rafo. Ia le paia inga, le savaringa le ni paia inga sfulmaravan. I mean, o le tui a tole ono masina. Ia, o le na vai karia ka koi unga whamsidonga tawai. Pe o le angangana sa tātou tala noi fo i le aso le whainga pāno te au kusa lua whelu su lima bala usi whasalau fo ia le atawamba bali ia. O le naunau ta inga fo le o ai watu si au i le atanu. I tu malo mo latu sui. Se e lor va ma fai mele le mo le tu malo o le mena tu si au le tu malo but it says if we like to the beauty of the law ia mal tu la fono e loi me o la ele i sao o na fai ma le uia tu sai o tu la fono i la lo fainga palo ta Samoa la to el melana lo tupu nei le tu malo le pe ona tata no le mali fo ia ai ele na le tasi le o le mta pu fo ile le wo le fam si donga e tom fai mai tua e fio lo ani si mta pu le da tu fam si donga ta vai o le na tonu fam si donga ia e ko mali li sui to va po sui ia na tambo mo ele palota se ko mai kor kam ka pu o le ko nga me fo ile le o le wo sero i tua pe la o le mele tu lai mai ele mta pu le fa le alili o faila si tu wai ona toi nga yo ya tu sui tauva e au mai i tu le mata upu ia ala wa fa mai lo la ma fa msinonga le yo lo wo bang fai kau pe pe ko lu ye le yo la fa wa lo mata tu mata ma lo fa tai ia ta to talia po fea la o i fo ia le tulanga ele unga fa msinonga mo fa le tasi a mo le ne lava fiafi fonga mo ma le ta po mai ma fa fo mai le tino ia lo tatu talia o le ko kiki ya karko ia ona tapu ni lo le fa le palo te samo ia ma le na no te inga ia ma vento mo ta tu fa unga foi ile neva ngore fiafi ma lo fa tanga te vai ola tanto fa ia se mano longa pupu te tali bai stimulo to ma Talofa lava, mai le tanika kas. A fio mai e fili sau piki apu, daporke, o komeki, pe suikia, to e le da ono foa. E lua se furu lea e mawa i le teminei, mai le lua se furu afe tala, iwa se lau iwa se furu mai le tausanga lua afe se furu iwa, e o i le lua o lua tolu. Bahala au mai misa i le lua fitu o, pe fio mai i le tanika kas, i le fitu tasi fitu, Great South Road i Papa Toi Toi. Wala au mai misa i le lua fitu o, fa o.
Tato te mana na o umalava ia sa ole whainga o loa toi whaonga. Ia mana tua, toi whaonga o loa umatasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa toi whaonga. Ole nā waio lima, sa Eliane I Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, all together Auckland. Ole Casa Beds and Appliances, ole tali o manaonga, I o loa e whaatotonga I lo mauta, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa ole potumalo lo, laulau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni wheaweai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. When you shake I'll bring you Samoa. Lua, mai, washing mai. Radio Samoa, Radio Samoa, tasili mai, batolo ai. Radio Samoa. Take me Oceania, ma Peritania. Loma e maesa ilimano, o Samoa ia sa oloto, tamasese, ua malingi loto. Naitina ole mau, ua aula uina ilau. Le toloto te tele, ele ai o se fefe. E au solo le pongi sa, ile vao esa ili o tama, e momoli. Nai alato tau mafatanga. Lawaki alangona pesi o iguleo. Ele pule ni palangi o la Samoa. Ole mau a pule, ole mau la valeta ua. Ole mau Samoa mo Samoa. Toe pule o e ni palangi tu maupe mamatala ne fa bongi sa o mata seiva ai le fa colone na lava e fai tu la fono uma mai malo au fatasi se o ai inga fai e papalangi e tele lava ina fetena I matatu manga masani Samoa laua manu o taule loa lawaki alangona pesi o iuleo ele pule ni papalangi o la Samoa. Ole mau a pule, ole mau la valeta ua. Ole mau Samoa mo Samoa. Ele mawhai e vai na tenei a le alofa. Ele mawhai
Talafalava malo le soifua si mai whaafonga I talafo le radio Samoa mo le neas whareile. Momo atu mai Amerika ma Iran, mo liputia le solonga le leo whaatalananga na whaia I le vāo sui o Amerika ma Iran I Geneva e whaatatau I mata uputau nukilia ma wa whaidoa lei se ripote le BBC e ui e fōringa e le umanino le lei mai le tūlanga pe ono tupu mai se tau ai le vālea. O le minista o le vai whafua o Umani o Badia al-Buzaidi, lea sa ave ma mediator I lea whaatananga, mana ia ta ua olo iai fo I seisi fuafuanga ai tu e lua, e to e tala noa I fo I pe a mai a whiutana inga I o lato o tanu, mai ono to e whaia la lea whaatananga I Vienna I le vai o sofou. Wha mai le minista o le vai whafua Iran o Abbas Arakchi, sa le leida whaatananga mai ui ele I iaisa marienga, al ato e tala noa fo I le vai o sofou. Mo le tele o tausanga sa tua ia I pe Amerika ma Israelu Iran o loo latu tau mawhai e fausia se hau penga niukiria malosi. Ai whaabo peo na te ena Iran ia whaamtalanga ma o latu ta uai o la latu por kalami niukiria e mo wha moe moe file mo. Afghanistan ma Pakistan, ua whaeroa mai a Pakistan I le CNN o ana vai ngā au wha militeri o lo tali atu nei I se oso whainga ua whaia ne le Afghan Taliban I le vai asa nei, ma ua amatai fo I ma vesinga I le vāo atunu tua o ie lua. Pai maisui o Pakistan I le whaatarananga ma le CNN o le a whaatino e lo lato atunu unga yo inga uma e wha mautino ai le saunga le mu o na tangata e meise o na ele ele. E se foi numero tangata mari riu mai le whe tawinga lea, mai tu umai lua, a wali putia foi, e tele me o whalenga I ne le whaitua Afghanistan. O le maua Afghanistan e whapea, o la lato was whainga ua tali atuai, I oso whainga I le ea Pakistan, na whaia I no fuanga tua oi leo lo camp ai le militeri, o fasiti ai tangata toa spun malawalu. No whataria nei seisi ripoti la tamai, o le neipe vesi. I Korea matu, o fola le taitai o Kim Jong-un, o le a sana wha malusia le por kalame niukiria alo nā tunu. O whaeroa I ripoti na whaia se solo tele le militeri na ofiai ma Kim alo nā whawhine, ma pia mara se fulu wha afe fita le tunu, na sāpa wadi ai le lau mua o Pyongyang. I sana launga na whaia le kongresi alo nā tunu na whaeroa I Kim, o le a wha lau tele au nanga wha niukiria le tunu, ma le a wha popo foi le a wha I o lato wā penga, ma isi mea mana o mia walo na wha ngaina. E le ngata I lewa wha iloa Kim, o lo iai fuafuanga mo le wha le leia atiri o wha maulu, wha ngaina o drones, wha pia ma le ata mai wha o na ponei le AI. I au sa tāria wa iai lapta inga mo tangata I sini e meisa I lātou e fia anga I matāwhanga I a wha e tete o na oa a fianga o winga lo wao le tau o lo iai le te minei I le maina o drone ngai nisi o vaenga e meisa lo longa. I to tono le luas pulu whai tu lāta luai e tele wala au mo se fisosoani na wha mawina e le au unanga o fisosoani wha papawe ina ua lolo waia whale o ainga ka paka I taulanga wha tau maala te tele. Wa ia ato ta vale wa lolo vai I taulanga whaatau e meise nisi o awala ua whalea ngaina. Pailo mai ai ma le lapta inga mai le New South Wales Shark Smart e te tauna mata ala tangata e meise I lata wea nga I le sami ma vaitafe o na ua tele fo I le avanoa e anga e nei malie I no fuanga mota e lenga o na ole mamafa o timunga. Wa ia nisi wha moe sa fua e whai I de ai sini le so o whalea ngaina o na ole lolo wao le tau. Tala muri mai Vanuatu mawhiti, o atunu e lua Vanuatu mawhiti ua lapta ia I se vaenga lolo wau wingo le tau, e ono avea maa wha I se teimi o le so. Liptia mai le Radio New Zealand, whai loa le vae tau mai whiti ma Vanuatu, o lo lato mata I tuina le vaenga o winga lolo wau le tau. Ma lo wha mawina le teimi nei le tusa ma le iwa sul kilomita, I le tu I sau te sisifo le lau mua Vanuatu o Port Vila. Whai mai le vai tau e ono whatupula ia ma avea ma wha, I le anga I atu le afiafi, ma le a wha ingua o Ermel, pe a whai e wha wau pelo na malosi ma avea ma wha. Whai loa le vai tau le teminei le o ngā tonu ma le tu I saute o Vanuatu, e le tau mate o a fia I timunga ma mawha, a maise o le whatupula ia o le malosi o le savili I le teminei. O tala ia le video Samoa mo lau whaafonga mai le nei aspareile, pa mai atu e foi ma le tutua le video Samoa ia na telefon mo le nei wa yaso ia turu e mamau ma le Pasifika ia se iau lia foi le wa yaso fou I le alofa ma le anga le leio le tua manuia tele le whai unga le wa yaso
whaasoifoia. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa, tasili mai batolu. No lua fa pe foi e le tumalo sa fa tatasi tono stimulate to maor fa pe leona mo mai unga o tanto whainga palota i le nei fo ia so for really o lo o ma va lu ma sunga la ia to vimeni ma no le sai to vai nei vai ngola uli fa pe ni wole vanga tea off ai sawa lele o le sunga ya le ne sia alo titi lo fa mai so mai mo ya lo suki o kaulo e fa ngilu au no so kai la valene fa ve kai fa e ya sawa o le ka le sia ka mo popo vai mai lo ya o ko ma pe pe ka le sia ka ke musu ale ka le sia ho mai pe ke lo ele ko kele nga wa mar ka mai ki fa ma le ale ta vai fa sto te lo sui to va o le tu malo fa palo te lo sa fata compare la ia le ile afo ele tulanga piori ia le tu malo fa palo te lo vai singano lua na o le to lua lava sui to vai o lo to va mai le finga palo ta pi la falling on me foi le te vai e pi te fingo fiele le tamo enga le tamo mai ia sui to va e nai vai singano lua au te lo ia va nga wa o le tumalo lea, o le tau mate folele a te I ua o mai for whainga whiriwhiringa le tumalo nei. Ai manumalo mai se sui tamaitai, tina. O lona winga la ua le whaongai na lolo tula fono foile le sifu pasene e wha atoa I sui tamaitai te tono le parimene. Awa a malo mai se sui tamaitai I le tumalo lea, sa whatatasi. Ua atoa I loa la le lima. O sui tina po tamaitai fo I tono le parimene. Ia, ma le whaongai na lolo na vaenga o le tula fono foile tele na ngefu solo I tiano saisi. Iyo, ai a whaapea lai malo I le jupa oli I sa whatatasi. Ala vang whaapea wha tu le tu sa mo watasi. Ai tu lua tu iai se sui tamaitai. O lono winga la ile mai te wantu fo ile le pea compare le ile fionga ya li mala manu le stand by fo ile temple ding o lono winga e ono tula I mai ni sui te to lua o le tu malo fa balota o sa fa te tono le parliament e fuanga te le o palota wa le ta nei le fiong fo ia alofa ia wa e fuala a te ila e moni au wa a te ua man malo mai se ali fo ile all fast ia a te utu do mai sta mai tai fo all fast no we o le tasila le sui ole all fast a wolu e fuala I pasene vo ile o le ungo o le fintonga le o palota mai o le ma o lungo pasene le mai tai le to tono le tu malo le finga palota le titila sa fantas o le no winga la ia e fua I le vala da Jalo le sima nga fonga bonga le tau tu lo fo lele na officially angal man mana nei tai au tai fo santa le tata po kala me fo lele o la te famba ai a te ua malo mai e fata tenga la te malo mai se sui ali ya safata ai tu lo mai ma a pe te man malo mai ni sui do lo fast fo lele tau ti tilo pele wala pele wa to le 2/3 o le numero fai pule tono parlemene folele al fasta o la winga tala folele wa tapti tilo ile o mio le foi numero tono parlemene wa ya ile le mafai ma le fa ngofi ona suir tele o nisio tula fono tono o parlemene foi le wa ke la tula fono yesa ata mo mate foi il tula mo tato fa ngama fo be nis tula fono na fa pena na pasia ma le wa mele sa fa le JPP o te lolte mina o mia la tole lua ba tono ele na tele na sui ele tele tu la fono foi ele e pe yo malo si angana lo o mia le lua vai tolo tono para mene te vai ia mi se lava pe fa pe tasile vai fa fai
o le maua le majority lea e whaingo fie po lea la ma le whina mai le tuangai ia ma le whaalio la tō whirangalo nei ma le nā a whaia o le maua o tau le lua vai tolu ia e langolongo umai sui a le vaenga whau whai ia e li se mea la whaingta ili sui ngō tū la whonu ai sa lea so wa o vaenga o mana le tau titilo e po a tua ini a le whainga whiliwhili ngā ai tu maloni e lua ia wa o le satara no nei tai fole le ante o malo mai ia le sui fai pule le fast ia fa de tenga te o malo mai se ali ia atu lo mai male sui te mai tai ai malo mai ia ma toi man malo mai mal fast ia vai singa no ia o le winga la le wai sui fa popo e fa popo ngal tons fulu male I think tolu lua e la to fa no ia ngal mala la il temine nei ia o te no la po wa ko fa ko calculations le tai apele i au siel lo va tolu fai pule fole le tono parlemene e o te le si vanga na le langa il factato fai nga malo folo nei po atu la fono bota wona ai pe la fai ngo fia atu swing o tu la fono ia pe afa pe e au siale otherwise fa ngo lango inisio sui em fai ona lango inisio vai ngo le fingaro il malo ia e pe o le tulanga na le silsila foi le ia te vai e o vaenga umai e tapena i meni o finga palota e le nganta ina ia manu malo o sui tauva ia toi maua toi malisi po ne si foi lele le vaenga fa fai ia o le ini si o le sili mai le tanto pasene foi lele o se fulu pasene ia po sui tamaita manino ia le ungol finga o le finga fa msidonga le da o le fa winga ina po le fa tulanga ina o se fulu pasene o tamaita i tono mota e le lima to ono pe a fa pe alana e umol finga pa lo tele a to peita a toa ia sui tau vai to lima ile finga palot we le se me activity foot sene anto o dala len tata no fo le ante o malo mai se sui tama tai mai sa fata tasi e o mai la case i lo no winga o e fa nga ina foot le fa nga ina foot sene ai ava pe malo mai li tu power ia o inana le ola tanto si lo ye ile fa nga ina le tu la fono na mai tatau ile fa nga ina tu la fono na to ono tama ita ye mai le kom ko fi sfam sidonga le dame asa le te lo fonga mo le se fira tu no le o tapuni ia tatu fare palota i Samoa o te lola le sivanga le la tatu tari nei po la le vave fai ona release mai tatu fai unga foi lea ia ma tu ina foi wale fa fo mai le tino ile ne vanga le fia le ma o le masina foi malanga ia le palemio ni sila Samoa e sa le leila o le so tonu ale ta o me malanga tu ile palemio ni sila le fionga ia Chris Luxon i Samoa le so lus fulu mati o le aso tonu ana le wotolo ti le ungol fam sidonga ma walunga le tono le tanto tono e tali ai le totel e le tulanga foi le po le ale wa o le mena pito i sili o le fainga tale tebinde o le tau mate le te po le ale unga o le fam sidonga e atono e tu sa uma tato uma a tato tau mate se matau e lo do winga ele te misa o ele mate e le se ngam le fingo le pepaloko e nga fo ia ka ko kupe ia e malo e pe istanta ia pe fa penale mele na pa wantanga tai e na silafia e na le fionga dom mai tai fam sino pe o man failan fai asa le o te lo le malanga le fionga le palemioni sila i Samoa o por talaina o le market fo le sa fa tu pe ni sila te le sa o ni sila fa tu pe na to a fa si o tato market le i savalalo ia o le o mautino wale tamata mati le taimi nei pe ono afia ma wale te le tana noanga ma le palmia fo le tato malo pe ono tala no ina malvanga le o le tala sang fo le visa ia o le tuma de tua stasio fa tala noanga le fionga le li pale mia ma le sengo tu stala i Samoa ino mai ala fa mo fo le fionga ia anai afa nai ma le vaenga le wa fa ngoina po le fa la tonga o le Pacific Justice ia lena wina tu le petition in le law ia ave per le tanto tu langa le nai ia ai o le vai o le tenta o le malo ia e fingo fiena fantala no foile ia mai ma da tota vai o le 20 milioni o le wota pena foi tanto nei New Zealand finga palo o longo winga la e pia ka fingo fie foile na tu antu ye o se manantu e vapia tole se fa mo le silsila ngia ri mako visa ia fai mako polo misir ko finga palo ko fa akula fongo le fai tu e fo Samoa tala noanga ma
na fionga sa usoli e pito ta to pokala me fo le malu le tai ao ia so duo verste ta si fo le e lana sila fo le te lo le fo sa tala no ma le fai pula mangele ia le maunga lide so sena nafi e pe fo le mai e umila titi le process o le mai le timing tali ai le visa on arrival petition le na o atu ai lo le fionga tawa ana ma ia mo suel pacifica o le bingo le tala fo le o le lo mal fainga palo ta New Zealand las 5 November le process le titiro nei I po la se tali mai e faisi umila uta fa no ngot fo le malele mau tino po fe tonu tula e mai pe talia el fainga malo lo ye nei le vainga le lo tal sanga tanto Samoa Pacifica io mali ole tulanga na pio ne ye e sel talia mai e le fionga ya va samana ya ma ga malo lan kamo simo wai e sele va la cola ori ngai le o fo talia mai le tal sanga tava e se voi la fonga la vento no pan ben e ya mo me fo o la sanga tona o tu ya o le tulanga fo le fo tonga mo ua makuama ngia kile le nā tulang. Asa oa. Ia, tau sia ia, tātu talo lele ia maise tali le lei, ia mō tātu tangata ua o te lopa wal pōlenga pei fo ona mawe nisio tata nohangal tātu pokalame manisi fo o ia o fai pule le parimene ma ole a tali New Zealand stani whawhiwhi nei tātou e te tau fo ia tātou ona fai matali atu I se le lei I le malo New Zealand ole bingal whamtalanga a te tala New Zealand lava noa e mawhai ona whai ngofi e visa o mai ai a umana maro se le visa mkoi fo e pio le sao no le fionga ia ana e a tawai le mawhatalanga pe whaalue pe whaatolu na whaatalo e lungai o le mafuanga le au mai lava le ofisa o whemalanga I ngama le malo New Zealand o le mea le ta ua le overstaya e au mai le na mafuanga I so se taimia avantoin tansanga e winga I le bata upulea ai vai foi lá o le to te lo tanto tu le Samoa e ri mase se fia sa mo foi ngi e nga le fia o mai ai fa na vela o mai ansi a inga e mo toi foi e toi le Samoa ya o le malo si foi lá tanto sanga le na tu fatas wa se fu mo le ono tu in tu fatas ya ai pe folinga mai e taula mua I lava tanto ma te le tu le sao tanto e nei lo le to tele o isi tu ia e fio mai foi la ko ir ko nga visale ia pi ka ma ka muri le wari nga mai ruma tava asa le so la ra fatel tali wa tarsia le malanga le fengal palmia New Zealand le masin fo Samoa tarsia ia le leini feu tana inga foi mal tanto malo ia le tanto palmia na fenga la uli mali to I Samoa ia ma veona mo se tali le foi vai tarsia ia kariloa ai fa mal paro so fico no fe tarsia na fa sa o to si vai nga le tava o le malanga le li palmia Chris Luxon I Samoa va no la so fulli ma mal ful mal van e le vai nga le no tau sasiele au da tul tanto fam talanga da ia fulli ma nga ele ful mal van ulo no winga e tolu aso o malanga fa pele na lu malanga I male a fionga ya pesta LJ e ye se malo longa ni ele finga malanga ni pe tonu I Samoa ole ia o vai taimi o le tule mai o Jacinda Ardern o le palimio New Zealand le na o le malanga fa to le fo le o tusa o la mamla fo le fianga pesta le ma o len famous real tanto le tio fo le e kusa wa ku ngei wo uma on fa kulanga uma le itinerary o le o tonu I Samoa e kusa la ia e mingoia e kusa le melanga va ku ia ki o fo le mal por kala mo fa ngaso longo por kala e le se holiday ya tava ia wanga misiar kai mi wo mis ia ia wa lo winga na la tala foi le wa fa pe o por kala me ato ala wa mai el te malanga foi le o kai mile o so lu le ben o kai mile o vai lima wa pe o te lo fa ta wa no le le onos futu sanga o le faia pa foi le tanto o le fenga o le fainga wo marira a treaty of friendship o le por kala me ala wa vatu ava per kai mile ka ngo ko le ben la o vai lima ia il kai minga awangi MC voile so ke fiala e fio ke fialo e val make voile ai la le ai e wa mana tua e se le tai o le taimi o le palmia e te le mano anoa ia na karu wenga e te tau ona fai o loro winga amalanga whaapea e te tau na wha ngā o male tele o minute o leto e se antu e mai tono New Zealand ya o le tulanga na iai so tal sia foi le wa o le la tato ta lia nei
ia po ani ai ole awa ia tole fionga pal mia Paul me mo tino le tala ino le tata maketi le sa o New Zealand fa tupeina to fa le ole tata maketi le nai savalalo ia a to manisi va hanga le a fa pena swalo pule ma tala noi ia male tai ole tata malo ta sile si va hanga I fa nga palo ta fonga mole o mantua ia ole lola palo tale sa fa nga fa nga palo ta lua fa no suma lima ole the same ole lola foi now tangata palota ole fa nga I tatu by election meaning ole winga fam talang foi ele ia inisi rest talent to faia mo tangata palota mo tu malo ia ono winga ola fa inga tangata rest tala mo fa nga palota len tatu nei mo tu malo ia do sa fa tasimba vai singa lo ola fa inga foi now la to 11 no fatino ia la to palota Mali, io si tanga ia tule tulanga foi le sui tau vai tambo mo el fenga palota vai nga faia tavai mali tu malo foi ya antono le mai ana tanto wanga ia tu dai le tu malo fa palota vai singa no lua e pio tau va me le to faia moto poa pali ia Henry ya male fionga ia va la si ya ta fito sele ya walau si le fia le tu antono foi ya le fou le tulanga foi le o le afo o le awaia to ni mali ini fa mo fa pene ya wa na wa le va si le fia le tanto tu le tu e mala udanga foi le telenga ya motu po ya o le fionga ya valas ya wa lo tono mene yo o pu fa yo malo to vai ya bila mo tanta do ai foi le amatang ya ua so o le tam sanga le tamalo ile li o le masina e vai nga fa tono le tu te lo ana va pe mo ma se va no le fionga ya valasi ile Samoa le papati ya to vai ya a ko ngoi o ku iskin sa le so la tanto tilo pe on tu na tu no tanto screen le vai ngole fiafi so o sui tavana mo tanto fa nga palo to le mo va singa lua pe ona se la trailer tu no tanto screen foi le so nga mo to poa Henry pali ya le wata mo nei fa nga palo le by election le e lalo le fu ale fa tu le tu Samoa tasia fast ya malsunga valasi to banga ta fitu sele ya lo tambo ila lo fu ale fo le HRPP so manino ai va nga ye lua fonga bola titilo tu so lo ese uma party tamo mo esuia ya fu tu le general election esa fa ya akuso to sanga tatu ne ya esa le ila fa yo wa le tuto tasile no fe lo foi le numero ila to e want to fantasile va nga tuto tas ya ma so to lo foi le le Samoa o poto po le SUP ya o le ala wo to su foi foi numero ila to na tuto tasile de inventa ya no le wa talia ya un tato finga palo te pe o fa nga sol sa lea o le fa ingo ila to wan te vai lenda le stala e pa lo tape anga va el finga pa lo tale vai singa no lua e afe tolu se fulu malelima afe tolu se fulu malelima no fola mo ba fo to le tala mai le fele pa lo tele aso lulu e pa lo ta fa bitoa male tai ona le la e o mo le diau ye pe ano fa yetu se ivanga na na usu mai se sale longa e sa we ta fa ya nga fa ku wai ku la ele fa to a fa yela na pa lo ta al termine i Samoa o lo ta pu ni le official commissioner fa nga pa lo ta a to no le pisi la fa nga le tato fa mo le so asa le ya so ole ya pelanta ta wo fole le lola palo tale sa fa nga ile fa nga palo tale tino o ya ku so te sanga tu nei ola fa inga fo ina ta palo tale ola fi la tu sui ya mai tato wa sui ta vai to lu le wa tambo mai a fe to lu lima ta vai lo no winga lima se la mo no tu pule le numero mano nga fia ova kwa ma le lima se la mo kupu ya o ka ko waranga asa le ya o te lo le situ malo sa fata tasi malira ya o le ua mai mo fa fo mai mo fo le tino ona o tu atu lunga ta tu sui va mo le silfia la e tasi le sui le HRPP le sunga ya lua ile po tiki pilesa misi tikali pesa misi ya tasil suina ole HRPP e ona so foi lo le matanto suina mai le fanto le to Samoa o tasi le fionga ya tafafuna ayeli anapu o tafafuna isa lo tonga fui maono mimio tu inga mala vai silika va inga tu inga mala ya matunu mafono Claire Titan
So le manino la pe ona ta ua le nei le fia fonga mua. E to a lua sui tamaitai. Tina o lo tau wā mai mona fua sa fata. E to tolu ia le vai ngoli. Mali. O le si mea o leo te loa fo i e pe e le tau titilo e wha sui o le whainga mano. Fatu tua le tua Samoa tasi o lo tamo e mai I mo le fua sa fata tasi. Mali. Tasi pe ale sui o le HRPP le tamo e mai I. Mali. So tātou te lei loa wa o le tātou wawai. A wha pe wha sui tau wā mo le pāti e tasi. It looks like a split votes. Mali. But I'd lifa le tūmalo I le fast. E ia le sui o te loa e malo mai I tūlanga na I ngako koe fo I le vanga le tātal noa nei le fia fo le o lo tātou tālia. A malo se sui le vanga ori. Yeah. Ia a sao mai e ma se tasi o sui tamai tai mai I o le ola tambo mai I sa fatasi. Yeah. O le winga la ua le ngata ina tasi le whaipule whapopo al fast. A lua. Ai le ngata ina lua. A ua whamaria ina e foila ma le fola tula fono whainga palota Samoa. I le sui o le whainga o sui tamai tai. Yeah. E tono parliament a pe ola titi lotu na I le tulanga le ia sa fatasi. Yeah, o le tulanga le da. O le stana vo le o le au palota. Lua a feiva sul mal tot. Lua a feiva se fulu mal tot. E te fia maua la palota lima se la. Lua se fulu mal fa. Lima lua fa. Yo e ua fai de ko pa ki ga ngenga. E le tau no fanga fo. Ia pe fa pe au siana I sui tau le au fai da ta tu palota lima se lau lua se fulu mal fa. O le temine e fa no fo te mai ta ila ye tono le tanto parlemento le temine ta vai o le ai e ila tu o le fa lo sa si voi le sili bai ia le tulanga foi le o le ava no te mai ta ia a fa ia ma lo te mai ta o lo no winga o komekia a to le lima ai ava pe voi le ai o lo no winga ia tanto te fa tal ia ile palo ile mata upule le fam sidonga le tumalo fa palo to faleari ia ba mantua le marino le tula fono tava ele fa pe umalo le palo ta le titi le fel temide ia un kofilona ia le tofinga le winga le tala ia tofi tono le ole parlement ia po su ia fai pule tono le parlement ele se ilonga uma le fa msinonga le fa nga solo le temine ali tu malo fa palo to fa le tas ia le na sa wile un fa msinonga talwe nei lava ina o tan sanga il va fa fa le JPP por la mo le to fielo su ya foi pule sawa ai o le tulang e wile le atatu ele mana ia le mele o sili e mana mala ia wa e mana mala so le fa fa ai a fe un ke ngefua o longo ingana ka ngo ko rewind ko ma ka ngo ngi au asa le so te lo va ngale le na le tanto va vai le ni fia fo mo le tapo e mala tunu uma le tanto tali o fa unga fo le awa e wan se sa le fa unga safata ia wa tu ia la masinga do lua ia wala nga o tupa mo li la tau va mai na paul me e pengifikia le party o le whapopola latu numero whether o po le fast ia po le HRPP o lai o vahenga o mori le tambo i mai i lai safata o le la tato fata tel nei pe te ua sao mai eise suita mai tai ia ona mautinono le o whamoli eina le ia tu la fono o sui tamai tai tono parlemene a Samoa e lima ia ma faale au ngai nei 44% la ko ia ma kelo nge fo e pe o le pena le nei foi nei tato o le fa mai tato se ka ngo sui ka va a tamai tai tono le parlemene pe a fa pe da fa o ngar se 40% ai a saule un o le palota ai malo se sui tamai tai ona a toa I lo leo le limo sui tamai tai ia ona avero tanto 40% e te fa le pita o le foi e fa tali le temi dei le un o le fa msidonga a fale a lili tas a wanta tu te le lopo fele me anga le un o le fa msidonga le da a fa e saule un o le fa msidonga e malo lo uma sui te va ia o lo no winga tavai ma va fong me le tu e tu fa le winga palota e le ma fa yala se va ngada o le la malo te mai tai le palota le sa vatas nga ka ko le ko ka ngoi lo le se 40% ai ava pe malo mai se ali o lo no winga
ia e whailong fsili bena e whakari fo i la tātou. Ia i se kain, ka ko whia kari el ko inga fo i lele ngā e vevesi e kua i wha mai, ka kia mai. Ia i se kain mi o ngau kari e kula i ere. Kari file muaranga, pala lau mai ilo, fingar se le la fai se fufanga i fo i kua. But ole, tasi vai ngā fo lele fonga mua tate no fo mota vavai. Tate vai a lofa i tangata pālota o fia, anga mai tu malo. Because o le whatino ino le lato ai ata tau e pālota i lato sui. O le lato naunau ta inga, ia o le lato sui lea, o le amata o na whatino na tiute, e ngā lua i mele lei molo ne tu malo. Mali. A le la a fuakula ia au kusol tau sanga nenta tu nei lau kako o ia februari. Ia au le a vawa le wo ba elections a tu malo i lua. O lo fate tali le si tu malo fale le tasi foi le o le wingo na tana foi le mai ma wepen se fa pe e fa tino le fida ngalo i tu malo la tu suila o iai. No se e lo le va e fa tino mele lei. E sa o lau sa noanga ta vai pita i e lona. Ana va apea ele aile mele o le o foi ko e fai ia po o le talia o le se leni po le fa to sina le fai anto i sui ele sui taua ele se fai nga pa fai nga fa msi donga tanto o si nga poka nga le mea kako e fa mai le si ku si mako ki lango si o mea nga ia o mea ia le makang ala fa mai le tu la fono e sa le fa to sina o le vesidila e ke karia pe ke le karia se nau kana le mongombongo ku ya oi ia sa o kana foi le nga o lo va ma le e lo ma ye la mongo nga me la ka o le no tia la lo le nga fai me le ma le so swani o le e fa te nga la suile la alu nei e tau va molo ni tu malo e pela na me fa te ngale na mo le am tanga foi le o sta ma postina o desperate se so swani ia taina nela o le wala tu nei tangi atu foi le wa wala se mo se sangi pa wale o le sui o le kamo I fo le tena o la fai le loto o le fia fe sosoan which is longa luenga lena la fai a mi milolo I le tu se fa pe o le fa tosina ia ona lena nea le o le sosoani len ave mali ia kailo ia wa kalelo o ka ko ngiolo la langele ngi angelu o ka ko ole si kuse e pala si maia o tangata pa lo tale ma fuai o tinga ina le suita vai le stein ia wa nga ku I lungo le sua fo le sui e fia tauva nga fa mai lo le ma fo istangata o le milio ngia ka kare sol ia la so a milio ngia o ngai ia no fa ngai e ave ma suia fa I pule se I maua mai se tongi ai mai maue pe ana fa apea e yei se tangi ave se ai le mele ma ba fongo nei uta tu tangata palota se me manuta vai ele ia ma se me eu ka ko finga paloka ingi e nga o manga fa ir finga paloka ele vai so le fa mai ia para mia bla 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 maka ka ko se vanga na foi wa ko su ia foi pul e se foi nga me nga fola e se foi nga mele fa ko ngol para mi sa le ma monisio o le manula tunu ua fonga mua ele I maua le tulango I le fai ungo le famsino foi conspiracy ko case le sa fatil tali nei le sa umona fonga na tu sio le tatu re sa moi pia ya le mai ava mai na vai o le woto tolo ile aso lo se fulo le masina o mati lo ngale tati tiro le si tolo vai aso lo mana yatu ia o na le ua ia le tentununga na fonga nei le unga le o na fo ia fa msino lo fa penao na fiele fianga le tatu para mia ia mani se todi moto on o fala lili le na mau fo e suo le tatu re sa mai pia ia le lo mai ava mai na vai ia o le ua e foringa mai o le afa ngai na lava ia moli mau tu sia fo le sai ia o te lo po la ka mi lo ku ia ele mamau ia po le mo tino le temi lei ia o kero ngane la foi le unga foi le a famsino lo tang fiele mata upu Samoa ia o le tulanga dai pe o ia ai o tutu le titi mai tanto unga le nei ia finga palo tele titi antava ia tai lo ia wa le finga palo tele fta mai atudei matua mana ia le vavele na sa ia tanto uma finga palot elenga tiglia o le tikono lo sile u fa ngai na le official commissioner finga palot o le fa mtelanga muli le na u fa longa ia ele temi le feita wai fo ile le ia pusa palot o ile tu ia fa le palot e fa mele fa mtelanga
e iei le whailau tusi el sui tauwa. Ia, ma sui o le ofisa ma malu o le malo. O inala, e vave eina sau le fisota ingai i le ofisa. Ai rea o mele pusa palo ka wang sau le va a mai sa vai. I le so e momoli mai pusa palota. Ia, ta ilola iei wa o le palota, o le palota le fai i tumua. Ia, a tonu voi lele, ia, o le ka ke vai e kwa i Samoa. Ia o le fa mai mo kwa le ia o ka ko suka inga fa ni ona pu. Te le mai lona i po la me le tuai mai e tanto i unga finga palota ta vai. Ia, tal sia o fa be la le ia le tu la website ta inga fa internet Samoa o te lo foi la va vento no mai tanto results ia fa unga fo tanto by elections so fa solo. I Samoa ai ma le tunu le ta po ni va le fia fo mo o te lo talia ma talo foi po fe la vola o ye fa nga feeling ataru tu malo e lua o lato au tu sidana e leo la ve mo lato sui to ve na lato foto no par mene Samoa malo fa te vai o le tu lu sul family tu tale o le tu la e fa o la tanto o sina malo lo pupu to itali mo ye tali ye le unga o fa nga palo tala iti ya vai singa no lua ma sa fa tatasi. O le poro kala me o le ngā ngaifo whaiva malei a taua sa vea i lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngā se ngase o le fatu. Ma le ngā se ngase o le kanesa i whale ma i e lua i Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane i le upenga ta whailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Ama. Sota umau ile mauta. Olo utama. Olo utama. Sota umau ile mauta. Oh yeah le fia fia le fia ile meuma ile mauta. Olo utama. Olo utama. Olo utama. Olo utama. Sota umau ile mauta. Oh yeah le fia fia. Oh yeah le fia fia. Oh yeah le fia fia. Ele meuma ile mauta. Olo utama. Olo utama.
walking through the valley, shadows on my back, heart full of questions, faith under attack. Bills stack high, friends act strange, storms in my life, feel the wind and the rain. But I heard a voice say, child, don't you worry, peace in the middle of the rush and the hurry. Door wide open, love never runs out. Step through the word, that's what faith's about. Prodigal child, but he welcomed me home. Put a ring on my hand, said you're never alone. Table set heavy with mercy and grace. Tears wiped clean when I look at his face. Everything is alright in my Father's house. No more fear, no doubt. We gon' sing it loud. Everything is alright in my Father's house. Praise poured out. Let me hear you shout. Everything's alright in my Father's house. In my Le temele kula wanti le radio Samoa le rivainga le awoli le watoi se fulma le vanu midu tuna tale o le tula e fa ile le afiafideo le sofa raile a solusu mal fitu le masino February lua fe lus fulma le ono polo kala me fa to o I unga o whainga palo talai te lua Samoa e pio de yele tu malo fa palo to waisinga no lua e mali tu malo fa palo ta o safa tatasi pe ona ta pundia fa le palo ta umaile so ile tu lai tolu va lua mle tsunga le li ya wa ya te vai beni li vai ngole so malo lo sa ya te vai fo ngai ya o le wa toro mai ya se tasini yu unga fa le palota e le tu malo fa palota le o vai singa no lu mana ya wa o le vai ngale le sa na na ye le por la mea fonga mo fo le ya va ve on na toro mai ta to results ya po fa unga fo ta to by elections lo fa nga solo ya va ve fo ile on mapule tunu o le talia ma le fa tali ya po ai sui ora pa mai to ave la tonu fo tonu pa mene ya fo le mai la o le tonu mai le tanto e unga le o le fo I fa le pa lo tai santaua mentotisi il va le o motu po seve ma va la si pitu fanu ya si sa no yela sunga lewa palota maua motopua a seve Henry Pali o le fast ya mai le fale palota na sa taua metisi o le booth fast food tolu tesi ma le tolu se lau lua su ma le iwa tasi lua iwa palota na maua e valasi pito fanua ta fito sele o le HLPP se fulu ma le dua tasi lua o le ua o mai palota mele fale palota mo lea ya mori tu malo fasinga lua fa mo e silsila na ye intervai se lau luas ful maliva lo no winga to e fa se lau to e fa se lau ni palota ya ona mawalolo o le unga ya wa to tolu fa palota ye le fai e mo tanto wa no fanga fa to ye fai palota e fa tu san tu le ile au fa inga o ila to ye na le stala mai le to sanga se va to le ya va e palota e na le afe montu mo le silfiola tino o tato falpalota mo le tumalo vasingano lua fangasa AOG sa taua katoliko sa taua metotisi lewa mai atu le unga mona le no mawal tara pokalami ia mapapa sa taua e fangasa so le to e foringa mai to tolu tato falpalota o lo talia il temini nei ia mon fo vasingano lua ia mai taua to fo ile le ia lo no winga ile vai nga ia vai e tatele o mauti no pe te tofi te kan te tono pito no ia e pe ori ile fia anga fanga sa ia o sa taua ia ma papa sa tau a fa ia lai ta I se la mo tu putanga te palo ta ia nga va ai tono afia anga I te lono wi ia o to inga finu mera fo ile o le a ta to silsila ia ile afia fina pe tono mai ni sio yu o le si va nga le fo ile silsila la tono ta to va vai a fa pea o le support ma le lango le tuma lo va singa no le sa ave le sunga ia motupua ile fa nga palo tele sa fa ia ku so le ta sang lan ta to nei lono winga o lai ai le tulanga toa il temine nei ia wala te le lango lo tu malo ia ai ona e pe o le sunga ia wala sil titulot e pe e foulo na o mai tono o le tu malo ia fo mal partila o tamo e mo le fanga palo tale ia e pe o le tulanga da tavai ia ma le tua le tulai mai ia wala si tuatu
o le tu lai mai nai vai singa no lua i le palo tele wo tu na yatu ya pe te yane la o le wa suia i le whinga palo tele ni sei vai tu nei ya e pe ya sa o le sunga ta vai ya atonu le ali li fa ya i le langolango ale pa ia male malu ia o ali mfai pule o le tumano solo tatu talia i se tatu fale palota e tolu e fa e fale palota mo le tumalo vai singano lua ele tonu mai ia le e se fale palota o tatu tumalo sa fatatasi o lo tatu fate talia a mane lo vavena release mai tele a niso tatu result nei tai a nei le fiafi ia wa fo ile mai mo ma fa fo mai le tunu le va le fiafi malo lo sai malo te talo ya tonu le wa tu wa o ngai tonu o kila ni nei ya anga ia tu i ma tu ma fa na wa o songa ingia ila ko a be le fale fai vale si me ai o le a o fo fa so ia se o sai mingia o le karianga o ka ko le toast mo sai min a tato fo ia il va ngale o le se fu pasene le sa tata le noi a fa mo le langa lo titi lo tu pe e a fo e va nga ele o manino le fo le fa fo mai nisi o le tunu wa mari o le na tata le no a mashala i sa fata o le na tata le no if a fai ave feeling ale tu malo sa fata tasi ai tu a uma e pale mai se sui tamaitai ia ile tu malo e tu tonu la o le fa inga o sui tamaitai o le pale mene a Samoa e lima e lo tantunga na ia o lo no winga la lo tantunga foi le mala ba vai a toa le fa malia ina ia la fa yo sui tamaitai o le pale mene a Samoa ile mai o whainga palota, ile ngata o le general election and the by-elections as well. It looks like ele o whaungaina le se fulpasene le e tele ina whaungaina. Yeah. Kele loia, oia pea vangana na fsile fo i anga mana militai au. O lona fo na tel tununga o lai o le tūlanga le da. O le whainga o fie ia. Awa pe umala whainga palota sa fatatasi ai e manu malo mai sta mai tai, sui ta mai tai. Lona wika wa anto le lima. La fa me le tūla fono le ale avoi. Le ofisa o whainga palota. A whai a tole lima o sui whai pule ta mai tai. E le ila se mea o le amana o mi ai. Ona activate i fua le se fulu pasini. Ai awa a pea e manu malo mai ia le tu pa o li. I le tu malo sa fatatasi. Ia wai mautido le tu pa o li ia vaisingano lua. O lono winga e awa noa pea le activation o le tātou se fulu pasini. O lono winga la i le timide. Ia o lai maulunga le pasini a le fionga ia ali malaman. A whai lai so so o antoi ma se sui whai pule tamai tai. I le tu malo whapalo tau sa fatasi. O lono winga la o ia ma le sui tamai tai ia ali malaman. Lea la o le a wha o ngā ailoa. Ona activate le vaenga leo le tula fono se fulu pasini. Ai o le lima i o sui whai pule e manu malo mai i le whainga palo ta tele ma whainga palo ta laiti e le suia. E tu mau i le lima se i vanga na ua tanto wo e wha o ngā le se fulu pasini. Ia pēa le anto. O whingo fie i tawai pēa e fia nau i te malama. Ai e mana o e wha piko mai lumar ka wata sofangu wa e piko e kuat sofangu. E lea o whai mai le tūla fono. E mua activate le se fulu pasini. Le ai. O le whai mai le tūla fono. A to le lima. O longo winga i le mana bil se fulu pasini. Ai a le a to e peo na yei le temi nei o le wha. Ia, na tātou wha tali le sei uma whainga palo talaiti. Wha to a activate. Ai a to le lima o suia whai pule tamai tai, manu malo mai lanto i tū malo. E le la se mela ka kou whai i fua activate le mea. Pane, ai mena lai mana ele mani no fo le o tula fono whainga palo ta sa mo lanto fo le a me se al vainga le o sui tamai tai i tono le parliament. Ia, a whaina msia tunu ulta tu whai unga momole na mai Samoa. Ia mo le ne whai wanga le fiafi pa whai tele i maua mai. O le whale palota mua le tumalo vaisingano lua. Ia le ana tanu mai le tātu official ni fo fiafi. Lua tātu sui tau wā. O lo tā mo mai ail sunga a mo tupua Henry Papali'i. I lalo o le fua le whatu tua i le tua Samoa tasi. Ona palota na maua. Whale palota sa taua. Me tisi. Se lau lua suma le iwa tasi. Lua iwa. O palota na maua balasi pito whanua tawhito sele. O ta mo il fua ale HRPP. Se fulu ma le lua tasi. Lua o lo tātou whate tali. Ia mo si whale palota tolu.
ele tumalolo va singa no lua yeah toi o fale palo toi me le fio ango fangasa le Assembly of God ina le fio ango fangasa o le fio ango sa taua le kalesia katoliko e va pe foi le fio ango papa sa taua le kalesia e fakasa e pe no ta ustimo sola tava se la mon tupolo no winga toi fasela le fa inga palota ona manino le o tangata e manu malo ile tu malo fa palota o singa no ele mo tino le taimi nei po le fa ingo palota la tu sa fa la tu palota la sululu le pre-polling day i Samoa te lola fa mani no mai taimi wa te lola la fa yon fa lia umane le fiafi fa tasi me fa inga palota fo ile mai ta tu fa le palota mai mo tu malo lu ia ona mani no fo ile o le silsila ma le silfio le tino le ne va ngo le fiafi mani ya ole tanto wa tala fo ile le tanto ono sai fa pungar ki poki a fe wo vela kele ki pokoko ya vai sa fango vai manulu ya ma tanto tali pe a ole ta wai ole mele fsili ba yele manole to ile sfulu pasene te vai ya anta a uto no fo mo to ma fo to i to sanga yene fa yele fa msidonga le mata upuleting oka se o ke fa ya ko langa mai lunga calculator ka wa ko langa mai lunga ma api fo yenga fa nga numero ya o le family no ngai pe ona mai le family sinonga e o mai te mine yo le unga na ta tu te anga ya o le se fulu pasene o le lima sul man tasi pe a fu ele fu ai tangata e ono ia sui to mai ta e le lima pe ona sa wa ya ma ta tu fa ngi fu ko ya le na vai ta ya pe la tu langa na ai o le me ia te ta ona mana tu e kan kele o activate le se fulu pasene pe a fa pe wa anton le lima sui to mai ta ai wa ka kom fa ye fosi mai ko ane wa ko pe ko dum o tela vengo fiena o le vaenga foi le o suita mai tai tono parlamene a Samoa o le vengo fia o moi foi fainga palota fa tenga la o venga palota len faina ya ku so lua felo so lima ana se fa pe a mene o le na o venga palota o le na mo le mo tino le penga ko le pe ma na to ye mo tu len po ia le fionga ya se a le la uto e wato ne fa pela mena le te famini no atu e le tu malo le o safata ya wale sa famini no atu tal bokala me if a fa pea e o mai fo ia le fainga filinga safata tasi e tu si ao e se tasi o suita mai tai e to lo suita mai tai le tambo mai a safata famini ina la vainga mo le tu la fono fainga balot e le lima o suita mai tai e tono parlamene ya e pe o le tulanga na le tau mo fai foi le so so ni to le malo le tanto tu ya le tu sili bang e pe o no fe e se le ta wo le melo le sili a wa e le mana mala e ma finga na ku kala e ko kala se uma ko ya le me va ngana e va fonga mai to ai o le fingo fie ya a to le lima e na o le lima a va pe le a to le lima wa fa nga sul posene pe a uma fainga pa lota ma fainga va mjilongo uma ma me se ilonga uma e va ngana to lo tato fate telefo se ko ki de kilo le calculations o le 2/3 o fai pule wale la tati tilo ne fo lele a pelanta tala no fo ne le fiafi a te ua malo mai se fai pule va ngoli ya safata ai mawulunga mai ma pasene o le palota vaenga to mai ta e to luolo fo lele o ia lo winga fo ninga mai o le ale tasi ale ile sui fo lele e sao mai al fast pe fa pe o sui umor fast le la man malo mai sa fata o le tasi la a o lua la le la fa ngai nes fu pasene le ta tal noi nei but o le manino ai o tala len fai if mai for fanga filinga sa fata tasi e tusi ao is a suita mai tai lua le tambo mai ia no winga la fa mo le ina tu la fo no fanga palo ta Samoa le fa inga o fai pule ta mai tai e tono parlamene ia e pe o le tulanga le da ia o tele o mauti no fo ia se i tam fai le fionga ia pesta fo le au mai le au fa inga o su ia fai pule le tono le fa tu le tu Samoa tasi le temil ding a wa e pe ia on tanto no estimu solanta vai e anto aloa le foi numero su ya foi pule ma wai le lua vai tot te le yo tu la fono yin tam fai le pa inga le fta mai at e au fi ai le tu unga tu la fono finga palota le sina tu la fono le na to ya fa fa ya ona o le ma fai ona fa wa wina o le dam no ta inga le se yai pitai
Ava pia e mai a whainga palo talaitia e au sia le lua vai tolu tani ai le mta upua lesi tu malole. O lono winga e mawhai loa i le temi le dampe a toi tawa fia i le pāle mene o le tātou utulu. Ia ona ngā lulu e lola ia lea fo ilele. Ina ia toi teu teu. Ia masuia ni tu la fono. Ia wana pangwa leo le amanoa e suia mene o tu la fono a tawai. Na tono le pāle mene o le tātou utulu. Ia malesi vanga fo lele o le whaingo fia le whainga malo e tula e mai lea taimi ma lea taimi. I alantou polo keti o lai fuafua mamao. Mari. Manisi o vaenga o tu la fono mai le whainga malo o tu nai e le o tusa malalantou fo ia silasila. E whaingo fia lana sui alantou pe afa pea. O lai anto le lua vai tolu o fai pule o le parlemene. Mari. Ia, pe lana whai le HRPP, o le marasi anga le sai le HRPP lanto le teimi fo o le sunga tu le EPA, ma whainga malo le HRPP. Le na sui te lo tu la fono foi lele, o whanua, ma isi vahenga. A tatale no il vahenga lea, o te lea mautino no mau initial reporting. O le filfiling o le tātou whamasino sili. Pe ano tau maua initial reporting na o maua o le filfili o le tātou whamasino sili e a fo e le o fai o se kon ka late fo lele ai e pe fo ringa mai e tu oti le ia fa te tenga la o le java su e lo fo tu le mai o le a fo o le famsin sile da malo ia e na o ma fo le malo si fo o lona so i fua ia ma fa mana vena le tu of ka o lona to fi o le ia famsin sile e pe o le tulanga na le tatia mai ai le mata upuna le famsin sile tono le tatu tru e la uia tau fa lo ngoti ai o le tofinga ia o le tofinga i tu watch i le tu la fono na iai i le taimi nei ai ava pela tu le mai le whainga malo wa antoa le pasene o le lua vai tolu le mwhai ona sui le tu la fono ia o isi na vaenga mwhai on sila iai ia au teilo te le ale antopona pona le na fio male fioga ia le antawa ia atonu lai toi titia le na vale le masalo lai sa banisi unga o tatou palota o le winga o la utala le ta o le fionga le whamasina sili fo le awa a fa pe nei la te ua po fe o ele sila mama le fionga le pale mio ma fainga ma lo e nei a fa pe la e no fo le ya ma ile tulanga o le tofio le famsino sili foi lele lo winga la ta tia la tulanga e but if o se fa un fo le fionga le pale mio ma fainga ma lo what ta ona suile pe fai term le tu le mai famsino sili foi lele so ol malos anga la luova tolu le tata no nei pe fa pe te o mo la fa inga luova tolu e fa ngo fi ana la to fo isil sila it's about time to fo na suia le e taimi tau tu ole famsino sili la to Samoa o stasio va nga fa fon tato sila na tu no tato va vai pe o le tulanga na le tati mai ai tato tu la fon a mo le lua vai tolu e fingo fianda na sauno mai le yo ila to e filfilia tanto yunga le wa yo ke i mai lo lunga ma le foi bulu ya sawa le mole mai mo ma fa forma le tudo ne vanga le fia lo tato fa tatalia tu le todo mai ni so tato fa unga fa nga palo lo fa nga solo by elections o tato tu malo lua vai singa no lua e le motele sala fa pena fo isa fa tatasi io polu lo tarfa de tali tasi il tato fa palo tele no mai nei ia lo tarfa tali atu e le va ven fa no mai ni so lo tato fa palo lo talia ia wa fo ile si le fia ma le mai mo mai la tino le vanga le fia ma lo fa taile la pa le fo ma le on sa ia o le tulanga na le ngata mai ia tato wa i unga fo i po le feitonga mua o pano pe o le tau wane i le ofisiale o komsina o le whainga pano tai Samoa e multimini o le antahanto wanga i atu i tātou tala mai le Pasifika malalang toi tuli mai o na mawantu le o seisi wha apoponga o le tātou pologram wha aptoa o le iunga o whainga pano ta a vaisinga no lua ma sa whatatasi. Tala falava malo le soifua si mai le whaafonga i tala fo le radio Samoa mo le neas whareile. Momo atu mai Amerika ma Iran, mo liputia le solonga le leo whaatala noanga na whaia i le vāo sui o Amerika ma Iran i Geneva e whaatatawi mata upu tau nukilia ma wa whaidoa lei se ripote le BBC e ui e fōringa e le umanino le lei mai le tūlanga pe ono tupu mai se tau i le vālea.
O le minista o le vai whafua o Umani o Badia Al-Buzaidi, lea sa me mediator i lea whaatanoanga, mana ia ta ua olo iai fo i seisi fuafuanga ai tu e lua, e to e tala no ai fo i pe a mai a whiutana inga i o lato o tanu, mai ono to e whaia la lea whaatanoanga i Vienna i le vai o sa fau. Fa mai le minista o le vai whafua Iran o Abbas Arakchi, sa le leida whaatanoanga mai o i ele i eise marienga, al ato e tala no fo i le vai o sa fau. Mō le tele o tausanga sa tua ia i pē Amerika ma Israelu Iran o lo o lātou tau mawhai e whausia se au penga niukiria malosi. Ai whao pēo na te ena Iran ia whaamtalanga ma o lātou ta uai o la lātou porkalami niukiria e mō wha moe moe file mō. Afghanistan ma Pakistan, ua whaeroa mai a Pakistan i le CNN o ana vai ngā au wha militeri o lo tali atu nei i se oso whainga ua whaia ne le Afghan Taliban i le vai asa nei, ma ua amatai fo i ma vesinga i le vāo atunu tua o ie lua. Pai maisui o Pakistan i le whaatarananga ma le CNN o le a whaatino e lo lātou atunu unga yo inga uma e wha mautino ai le saunga le mu o na tangata e meise o na ele ele. E se foi numero tangata maari riu mai le whe tawinga lea, mai tu umai lua, a wali putia foi, e tele me o whaelenga i ne le whae tu a Afghanistan. O le maua Afghanistan e whapea, o la lato was whainga ua tali atuai, i oso whainga i le ea a Pakistan, na whaia i no fuanga tua oi leo lo camp ai le militeri, o fasiti ai tangata e toa spun malawalu. No whataria nei se isi ripoti la tamai o le neipa vesi. I Korea Matu, o fola le taitai o Kim Jong-un, o le a sana wha malusia le porkalame niukiria alo nā tunu. Ua whaeroa i ripoti na whaia se solo tele le militeri na ofiai ma Kim malo nā whawhine, ma pēr mara se fulu wha awhi fita le tunu, na sāba wari ei le lau mua o Pyongyang. I sana launga na whaia le kongresi alo nā tunu na whaeroa i a Kim, o le a wha lau tele au nanga wha niukiria le tunu, ma le a wha popo foi le a wha i o alato wā upenga, ma isi mea mana o mia walo na wha o ngaina. E le ngata i lewa wha iloa e Kim, o lo iei fuafuanga mo le wha le leia atiri o wha maulu, wha o ngaina o drones, wha pia ma le ata mai wha o na ponei le AI. I au se tāria wa iei lapta inga mō tangata i sini, e meisa i lātou e fia e anga i matāwhanga, i a wha e tete, o na oa a fianga o winga lolo wao le tau o lo iei le te minei, i le mamafo ti munga i nisi o vaenga e meise lo longa. I to tono le luas pulu whai tu lāta luai, e tele wala au mo se fisosoani na wha mawina, e le au unanga o fisosoani wha wawawe ina ua lolo waia whale o ainga, ka paka i taulanga wha tau, maala te tele. Wa ia ato ta vale wa lolo waia i taulanga wha tau e meise, nisi o awala ua whale angaina. Pailo mai ai ma le lapta inga mai le New South Wales Shark Smart, e te tauna mata ala tangata e meise i lātou e anga i le sami ma waitafe, o na ua tele fo i le avanoa e anga i nei malie, i no fuanga mōta e lenga, o na o le mamafa o ti munga. Wa i nisi wha moe moe sa fuafu e whai i de ai sini le so, o wha leo ngaina, o na o le lolo wao le tau. Tala muri mai Vanuatu mawhiti, o atunu e lua Vanuatu mawhiti ua lapta ia i se vaenga lolo wao wingo le tau, e ono a vea maa wha i se teimi o le so. Liptia mai le Radio New Zealand, whai loa le vae tau mai whiti ma Vanuatu, o lo lato mata i tuina le vaenga o winga lolo wao le tau. Ma lo wha mawina le teminei le tusa ma le iwa sul kilomita, i le tu i sau te sisifo le lau mua Vanuatu o Port Vila. Whai mai le vae tau e ono whatupula ia ma avea ma wha, i le anga i atu i le afiafi, ma le a whae ngua o Ermel, pe a whai e wha wau pelo na malosi ma avea ma wha. Whai loa le vae tau i le teminei le o ngāti tonu ma le tu i saute o Vanuatu, i le tau mate o a fia i ti munga ma mawha, a maise o le whatupula ia o le malosi o le savili i le teminei. O tala ia le video Samoa mo lau whaafonga mai le nei aspareile, pa mai atu e foi ma le tutua le video Samoa ia na telefon mo le nei wa yaso i aturu e mamau ma le Pasifika ia se iau lia foi le wa yaso fou i le alofa ma le anga le leio le tua manuia tele le whae unga le wa yaso wha soi foia. Tasilima i watolu amo Radio Samoa. Avia maua so sa Omega ka Rianga lowi ngoa Omega ka Sabale tau mo fie Omega ka Fili mai loile Omega ka
o Meka Cars. Lua selau Capitis Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisile Omega Cars. Sunga o whenga whakao e lo kawa le whou maunga Max Ila. Se nga uka amilo i o kilangi. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me Pico City. E ngā le lua li maka lalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta avale ma pa utau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ainga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i loa ieina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. O mana o mie o e pose i sia lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Imata au pui peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene, ma o silia ma le se 15 tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, imata au putau whi malanga inga, e awhi a imata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi i molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. O le porokala me o le ngā ngaifo whaiva malei a taua savea i lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngā sengase o le fatu. Ma le ngā sengase o le kanesa i whale ma i e lua i Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane i le upenga te whailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Moi tu. Da si ile vi inga ma le whaafitai le atua. Lo na hanga le lei, ia o mwhai ona toe te tai mai fo i le au na nei. Ia o lo o tāli mau ma mau le lei ia lango lo lua sā se lua. Ia o ta whiwhia i fo i wa baua le avdo a tātou te toe whailoa iai. O lo umunuia le sunga le li a o a o nei. Ia whapea fo i ia lau sunga lo tū le foi. Ia o lo umunuia lo tātou tunu, umunuia fo i le tina. O le ainga sa sia tu iai. Ia ai ua wala aule atua i stasi fo i uso la i titi. Ia sa li ma fawina o steimi lea e wawena wai le tō whai a mua avasa. Iopu lolo vai so alo. Ia sa fia mo fo i se avanua. Ia e wheloa i eile o tātu o li i pāle bia. Ia wana o le telefoni le tūlanga sa iai. Ia manga ia tu fo i isi fe au o le ainga. Ia ai ta ua tele ia le whai basi asi atu i whara velawe fo i o ainga. Ia ai pangalea e le isi se tū matete i le fina ngalo le tua. A ua malosi mabanuia i le tina o le ainga whaftai le tapo inga ma le talo fo. Ia whatalo fo i le atunu. Malo le soifo manuia mai maunga tetele se io o i maunga iti. Ma yo na ao se yo o fo i o na yo. Ai ale tapu inga fo i ale au whainga ruenga tutofi le atua, na i te mam tina ma tutua, ia maise, pa ia masani o le atunu, ia ele ise tautai e toe whangota sango le ngole ia ua. Uma ta oto matau ma
ma tofi le atunu ia nu atu fatingi o tau sala malo lava le tapua I malo fo le talo Lo fa taia o tau mai lo sa le ia tau le riva ngole fiafio lo tasil fa le balota o le tau no mai o le temi nei o le te vai atu le nga lue le fionga ia pesta LJ ele tulanga fo ile o le lai mai nisi fo o nanga o lai tusi lima le ungo tanto balota foi e lungo le la papa e atu no tulanga la na le tau va mai ia tanto ungo balota ele nei fo I vai ngole fiafia ai o le want to lungo tanto screen ya wa fo ia le lua silsila ya male mai mo mai fo ia le tanto tu o le tu malo fa balota o safata tas o le wo vai into le nei vai ngole fiafia le tonu mai le unga fo ya o la tu balota mo le sila fia le tanto tu o le tu malo fa balota o safata tasi I le fianga o loto fanga I dai le no fanga le kale sia me to tisi ya o le wa tonu mai unga balota lua I le po tiki misi o le vai fa failing chapi pi fa o tafafuna ai ali anampo le fast e lus fulmoleono lua ono tafafuna I sa lo tonga fui mono mimio o le fast e tolu se fulmolevalu o tuinga mala vai silika vai inga tuinga mala o le fast e lus fulmoletasi lua tasi ma le fionga ia tunu mafono Claire Titan o le fast e tolu se fulmomelima e folinga maila le ia tawama tawai o le tuma amino le fale pa lotale le loto fanga me tutisi e tau fai alu mai luma sa e afo e fa o le vaeng fai le fa tutu le to Samoa tasi pe afu antu le ele sui to tasi le HRPP ia o te loa le ataua malol malang manuia fatai foi le lo fale tu falo lo atu fa so sol manuia le ngasi foi o tina pe o sa malanga tu Samoa ia malo le tau si matua le lei wa mai ngai o tantou foi ka ko ke fai ar ngai malanga ma ka ko ngo foi ne tu ia ta mai lona o tantou matua le fai lavon tantou no foi tau la bana awai tem foi fe ngai lan tau manga singa so tino fa tai le lo fo le tu fa te mai fai nga malanga ia mo foi tala na fa so sol manuia le tina na inga ia le no fo le tu te lo le atawa sa mata le no nei mafonga mua ile tu malo le o sa fatasi de tilo e fa sui o le vai fa fire fast tasi sui le JPP sa matala no ile tulang o spiliki o votes e fai pule ne fa but looks like fal palo te mo lo todo mai e falling on mai o le matua e te le lava lango le tunu i sui o mo fast le a left tasi fai ko fiku si fal palo te lo tantalia mo sa fa tasi mali le wa pe o le tapenanga le na fai nei ia e loa le lei ai o le strategic vote lava lea na fai le fufuanga ina ia tō tele nisi e malanga e afu e tau wā o sui o le fast pe spilitia ina le vote ai la tō te iloa e ono manu malo mai ai ini sui se tō lua ale mbawa se sui alii ma se sui tamaitai ia una iloa le awa a mbawa le sui tamaitai o lo wa to ye le ono fo le ole o le lima I am fai ona to activate ai o le full percent muri ane a to ile okay le ala tatu talo antili le vanga le fa mani no le o le tau mai le sia tatu fal palota o le fal palota le kalesia katoliko sa taua mo le tumalo we singano lua sui o le fast moto pua seve Henry Papalii ona palo te maua se lau maleiva tasi o iva walasi pitu fanua tafitu sele I lalo le fu ale HRPP ona palo te maua tolu se fulu male lua tolu lua fa mua ma le atawa fo mai lua I fa palo te lua mtu mai na te fa unga mo mai singano lua tatu fa te tali la le si lua but looks like so far le titolo atu fa si monte le la foi o palo te maua le sui o le fast for le sunga mo tu pa Dia le va foi le tatu to tala doi ile mafu angole o to foi le palota ono tu langa le na fo le wole family ina tu la fo no fa nga palota ina o to la lango ia mo tu pa o lesi makolosi ele foloa
ia ma la na ai e pe tasi le I tu malo langa le sa ia vala si tolu fast tu sala le wa so ole le ia le fa fanua ma le ta milo sanga o me ne o fainga palo tama me vanga fa fai sau le SNDP sau le fast ya sau le sap le o mai o toi fo I la lo le fa malo le chapipi ya pe ole tu langa le na e mali le va vai fo ile tau sinio nga le fo tu malo le ato fonga mo ti fano mata wo tu lu tar fa palo tau vai singa no le talia ya ole we si anta tu nga ye pe ona tu no mai le fo I vai ngole fifi ya wala vai le longo puili fo ile le pa ia malo le tatu tu no le nga lu tu ile fo nga ya pista ai ole afo ya ole papa isa tawa e fakasa le monto le fakasa nai papa isa tawa o lewa mo mai ele si unga lea ile va lea o motu pua ama valasi motu pua seve Henry Pali al fast se lau fitus fulmale tolu se lau fitu tolu valasi ta fitu sel o le chapipi e luas fulmale tasi lua se fulmale tasi ma tu ala o tavai lena se lau lua iva na leila ya o le lau se lau fitu tolu I o lono winga leo tolu se lau ya si tanto wanga I tula ile si fale palota o le fale palota lea e le mutanga luenga lea o tidama tamitai motu pua seve se lau fitus fulmaleono se lau fitu ono valasi ta fitu sele o le chapipi e ono se fulmale tolu ono tolu ya se ifa popo ifola I lunga o lua keukilitanga wa ye ngi vaika ya antono na uto iti ata to wo ti le tulanga foi le pio de yang ya le unga le tanto finga palota na moli tu malo fa palota vai singa no lua o asilsila ifola I lunga I le tanto screen le ole avatu ya le unga le palota I le take me ya ole fale palota pe ona maitawina ya fangasa le fia anga fangasa le Assembly of God o motu pua aiva fulmale fa iva se fulmale fa va lasi ta fito sele e fa se fulmale fa se fulmale fa sa taua katoliko se lau malaiva mo motu pua seve se lau malaiva ya ai tolu se fulmale lua va lasi ta fito sele va lasi ta fito sele Santaua I le kalesia me totisi se lau los fulmaliva se lau luaiva mo motu pua seve ya valasi ya tafito sele e se fulu malelua ele afioanga papa Santaua le moto le fakasai nei papa Santaua motu pua seve se lau fitus fulmaltolu ya lewa mai atuneio na tola lawina valasi los fulmaletasi ya ole tanto le foto mai aneia na o la wantua se la fitu ono ya mo moto pua seve ai ono sulman tolu mo valasi ile tanto fale palo tafa le special booth ya le safi da ile no fanga le o le to salama sina hall ile taulanga fa ia pia ile temila le nei o le ua madino le mantolo vai asilsilane ya ile tanto o le temine o le unga ya ua manu malo le fionga ia polo telenga ya moto pua seve Henry Pali I palo tai o faitawina e ono se lau valu sun maltasi ile se lau fito sun malua o palo tana maua le fionga ya valasi ta fito sele ya ai tasi le no fanga fa le na fa ile si tanto palota stemi ono tu antu le ilunga ia male pre-polling le atawa o le o fonga ina fonga mo fo le unga o le I tu malo le vai singa no lua a fuanga I le sta la to sale stala I mo palota na le afe sape afe ono se futolu I think fa no mero a fu atu lai palota le mo nei le sui al fast le sunga ya mo tupua wa over kuma le afo o la to sale stala so I mean not even though le ka fa kali le free but looks like ele fa yona ona sui ai jamna lima se la bon tupu le fa no mero foi le manu malo ai ya fa ila le wo no se la bon tupu ya o le tulanga dai pe o le tati mai
Ja, la tan fate tali ko le pre-bowling le fai le la solulu ia ona mai ai lo le final count ia I mean mo le preliminary count ia mo mai singa lo mo le whainga palota le tumalo lea. It was expected. Yeah. O le mea lava lea langa e tele teimi o te whātala noi nai. Fo i langona ma whina ngalo tangata. E mafuli lava. Ia e tele mafuanga e lei o na whapena ia langona o tangata. A me se whai o le tumalo. Le voi sa o iai i Samoa. Sa o iai le ava. O le ava Samoa lea tu mua ma puli. Ia e tubu lava le na ava mai e malanga mai sa la fai. Le swalofi le na tu mua ma pule. I le sunga atu i Samoa ia tali oa. Ia ma le tofa ia namula ulu fonga mua. Hawa. E o le tō tele lao matai. Ia mai le maota i whau papa ma malae o le tu malo ali i tapa au ma whale upolu. E pe e whaulinga mai e malilifa lo lato talitonunga. O le sui o le tu malo motu apua. Malae au fo e whatino la. Lea la ua sila i ei Samoa. Ia ba sa uvala uia fo nei mea i le taimi o polo kalamea. O le ngā ngaifo. Ia ma le tāno ava. O le au tau sila ia i le me e tula i mai le whainga palota lea. O le aman malo mo tupua. E, fonga mua mo lo silfia o tasi le perfecta vavalo le. Ia. O le mea ngai e le ko i lalo i sesi. Lai whai mai le teu te nome sfuma le valu anu le whai upu e lua sfuma. O i la tau o vavalo ai le taunu. Ma whai a la tau moe mitinga. E leo ni mea, a le taunu. E leo ni mea ia na mai le atua. E leo sa valo anga ho. Mene tala le sila o matua. Wha tupe mai lau valo anga sistemi wha bole le atawa. O le atato wo ona i ele mea ma na ia lau te vava ai atua i le deiva enga o le fiafi. O le watula i mai i le tu malo wha palota o safata. Se i silsilane i le tato o le deiva enga o le fiafi. O le temi dei. O lea e mai tau atu tasi lua tolu wha lima ono. E valu leia ia whale palota. O le tumalo whapalota leo safa tasi. Ia tasi eila ia leo le tātou whalepalota leo whapitoa ia pia. Ai mo le teimi nei. O lea ua sau i luma le sa o le fionga ia tunu mafono Claire Titan. I palota ia wa ia maua i le teimi nei. E lima se lau lua se fulu ma le ono. Lima se lau lua se fulu ma le ono. Ia mana tuala. O le tūmalo whapalota lea, e lua awhi iwa suma tolu tangata le stala e anga waa e palota. E ai peilau na uwha i atu ana leila. O le nu mera e te manu malo ai i le tūmalo lea, e lima se lau lua se fulu ma le wha. Lima se lau lua se fulu ma le wha. A o le fiongala i atu mafono. O le ua lima se lau lua se fulu ma le ono. Ai pe ona ufa ia toe tasi toe o le fioanga o sala mumu uta i le kalisi me tutisi le toe ia o sana pu uta i le whakasa ia ma toe paunda ia ma tātou pre-polling law ia ai o le tūlanga lua i le teimi nei o leo te vai atu o le fui tūlanga lua mai ai ia le si fui tamai ta ia le atu wa masavia o le fionga le ia ta whafuna i sa o le tonga fui maono mimio o le awha inga o ana pālota ia wa maua le teimi le e tolu se lau lua sifulu ma le wha o tali ai whale pālota e lua ona tu tolu atua i lea o le fionga ia ta whafuna ai ali i anapu e lua se lau wha sifulu ma le lima ana pālota ia ona soso atua i lea ma le sui o le HRPP le vtalenga ia lua i le pou misi se lau lima sifulu ma le tolu pālota i le sili atua i la i le lima se lau lua whale pe ona uta ua le fionga ia tunu mafono a fai e manu malo mai fale palota e lua o lo totoe ia wa fai stele o le va tolu se lau lua fa ia ma le lima se lau lua ono lona winga e mo mia ia le lua se lau lua sfulu ma le ono ia mo ono tupu fa to reach tu la ia pe maua tu le fionga ia ta fafunai ia le fionga ia tunu mafono e pe ona ia ile le unga o le palota lo tanti il timini el vavaia sa fatasi le antaua ma fonga boa tu sa malua favors for total I think registered voters alesa restala so tau di tilo langa ile afor fai numero lima se lau lua sfulu ma le fa lima se lau lua fa a e ausia ia peilau na ausia le fionga ia tunu mafono pita ia toi lua fale palota dipenda pita i fia ia lola fale palota ia lua ai silsila i pe ono vai atu lua se lau lua sfulu ma le lua fa to a maua le lima se lau lua ono e le suile tu lua le temi nei
e fuala ia a fa pe kai se la mo ngupu fa le palo ta ye lua e ia le tūlanga foi lele e fa whainga tāo na toi mau e se isi sui tau wha ia le whionga ia tūna ma whono ai se kako whakat Mana le se whainga le antau le fulo fso sone mai wa le sa matara no foi ma whonga mua le amtanga masiala le tu malo le o sa fatasi sa tala no earth mai fo il whainga whiwhiringa le tu malo ai pale mai se sui tamai tai wa lawa matole na a toi le lima o sui tamai tai i tono pale mene o la lo se fiel nei estiola pala ya activates full percent pe once a to lo ia le 5% I mean le 5 o switch mai tai for le and then le fa nga ina full percent e tono le tula fono lo to otto le ono a faila na o le 5 activate lo male full percent yo a fai e a to ia le ono e le fa nga ina le tula fono a faila e 5 i te mai tai o lo winga o le sila te mai tai la lata i palota e ono ia le mele am man tu fa fonga lo tasi le tu malo sa fa i la research mal analysis na mafua ina fa tu la utala o le fa to tele o sui o le fast tamu moe ai loa o le lifa lava le tu malo le langa le sa i lo la tu sui sa avea ma minsta o le langona fo la o le tu malo e ta tau lava ona toe manu malo mai i ma whaapni ina i se tofi minsta ma tonu fo i le fionga le li paramia o la lava o lo ta oto ia le isi tofinga mawalunga o se tofi minsta le tu malo lea o le si fo i vaenga sa tilo ia i manatua o le fionga fuimbono mimio o lona uso ia le fionga ia fuimbono te seve anapu ai ile finaunga la leo te wa ai le tu malo mai ina i sa napu le sa tu la i mai le tofi sa manatu fo i le fio angal nei sili no to tele i o la tu sui tangata palota o sa tawa le la wa mai nei le sui o sa tawa le fionga ya tunu mafono i le la wa mai no o le to tele o tangata ia o le palota le sa tawa i le ata to te va i unga le o tu mai sa tunu mafono Malo fa tele tawa but looks like out to Italia fal palo te lua mo sa fatasi ia pe onta o fonga mo fo le foi numero o palo tele o mo so fo ia tun fo no termine nei looks like what le avano e pale mai ia mo sa fatasi pe afu atu i tulanga se i mangana we si swinga o foi numero mai fal palo te le to Maria lama ya mesa la o palota foi le suite mai ta ya ta fa da i fui bon ya o ta tonu ya i na pau o le mausi anga ai se tato fa tlipe pe umala vola o vai to lo mo milisi unga o le falpalo tale na faia i dai le fio anga le o safata e sa tawa tai e whakasala mo tole whakasala o tonu mai le rivaengo le auli de la tua tuilunga o i la isa o ila tau matenga le na vai atu ia waili manilo mai pe tai fia ia lola a fale palo ta ia tai tas ai ele foi numero le o vai atu ele temile nei mo le fionga le ia tunu mafono e folinga mai ia ua mamao te lea i lumale le sa o le fionga ia tunu mafono. Tunu mafono i le maonto le whakasa i sa tawa tai lua se lau tolu se furu ma le ono. Lua tolu ono. Ia, ona whatoa so atu wai leo le fionga ia ta whafunai, mi mio tolu se furu ma le tasi, ta whafunai ai ali anapu e tolu se furu, ia ai tutusa i nā tai fitu palo tana maua e le tōwhai alua i pou misi, ia, ma le fionga ia tuinga mala, vainga tuinga mala, o le whantutua le tōsa mo o tasi. Lona winga a lima se lau lua alua ono, ia whaapopo tia ma le lua se lau tolu ono, ia ua fiku se lau mongupu. Fiku se lau ono lua. Ia e fōringa maila, ia. Ai longa toi mau e se sia le sa o le fionga ia tunu mafono i le tātou i unga le usa. Sabto tasi fal palo tole to ia toi tasi le tātou fale palo tole tali atu le rivaengo le fiafi. O tau si sila la ia i vātu lau sunga le o a omba le a telenga fonga mua. I pa fale palo tole sa tawa. A tu fatasi i le tele o nu o le tu malo lea.
o sa tawa e sili lava na tele lana lola i le palota Io. ia le atou te vava ai unga i e tau E fōlinga mai i e tūlanta i le tolu se lau leo wha i o. O tangata i e le stalamanga wa ai le whianga leo sa tau tai. Ia. Ya, malo o lo tātou whātatari nei la i le wā leo te wawa ia tupe whoringa mai o manino ia vai singano lua la tau ia mo le whaafo mai a lono inga leo o maulesi a suito tasi o le fast i le whainga malolo i nei a sa tala noa mafunga mua le a tau le whiliwhilinga le sunga ia mo tupu a fwile le resign mai lono tofi whai pule palimene as an independent candidate ai ta mo ila lon fa malu al fast na matala noa o se to fa mao ilana sila mole lau tele le tu malo because ai tono para mene o io sui tu do dasi ele malo si tele el male tele ni me fa no i fa mo lo tu malo ale o ta fo don finngalo e ta mo e o tele fo la tele ni va nga fo ile lei e tu ilona tu mai mole tu malo mo ni la na la yo no fe atu tele le analysis sa o fa ya merciful sa mai ale fa tau tonga ina ua mai le whainga pālo to luas fulu lima whana tinati sa o iai le fa tau tonga nā mau se matua iwa inga o mai le tai au le nei e tu mau pēr le nā wa inga mamalu e le tui fōi ma i seisi sa o whelua i fōi matala noa ma le tele fōi teimi o se wō mamai ia mai o se li i sa whaia o ngā ilo utina i la o ngā i pesenga le kalesia Yesu Kiriso la i wasunga tai i wa vea fwe la nā mawhtanga wa la iona wawala lata so tanga ai i le talitonu unga o motu apua o le whai unga lena i whaia o le whai unga o se whai unga toa tele le angana toi fo i lona i tu malo e au mai le toa whai i tu malo ia na unga lolea mamoli lo oi i le whatutua i le atua Samoa ua tasi. Lea la o tilo ne i ai i le atunu. Ia pea no walu i o le tūlango le au. E o lo na fuli le tō whale i tū malo. E whiu sisi e toi le liu. Le mwhai. Malo, whaatai le atau. Whonga mua, sano ma koe kasi tatu whale palo tale toi le whiawhine ne ia o na manine fo le o matalo bai fo le mai mua whaafonga mai na tino ulu tūlango i fo ia whinengalo. Ia o tusi au i tanu tū malo i lua. Ia. O le vaingana le silsila tu ye le vainga o le fiai pe uma le uto luma e se le vave o lua kakano ai o le valo le ya kawa ya e malo le on sai le se tantu wanga ya tu foi le se ya batu lunga ya le tu langa pe o le ile unga le on tantu fale palo tale a le fale palo ta mai le fianga o santa o uta e dai le afo e le monta le o le kalesia metotis ya tono le tanto fale palo to muli le divang le fia violenta tali mai pa ia male malo le tanto tro ya ai silsilane le divang le fia violenta to mo fiantu o le fale palo tali muli le divang le fia fi o le fo i falling mai o lo fa pele ona tu langa mo mai le sa o le fionga ya tu mo fono clear titan se la wono sumal valu ana palota tasi yono valu o le tūlua ia o te whawhuna ia li anapu e ono sfulufitu wana palota. Tu tolo o tu yele sa o te whawhuna i sa o la tonga fui maono mimio, 5 se fulu ma le fitu palota, 5 fitu palota. Ia, o le vitalenga ia lua i pou misi, e se fulu ma le iwa, ia, ma le fionga ia tuinga mala vainsilika, vainga tuinga mala, e valu wana palota. So e falling mai lai le diva engo le tatu fa soa le ata wama tawai. Ya. E wamanino le manto le vai. E le ia ma se sia me ko sui ai le tulanga pe le le tatu tianga le wata tia mai nei. Ia le unga le finga palo ta safa tasi. Mamao i luma le sao le fionga ia tunmafono. Clear tightin. Yeah, looks like le ata wama fonga mo folele ia e pe ona ta we fonga mo folele wa mamao le ai longa toi ma wai ia pe afu atu le o le mai o mai fan palo ta le sana po fakasa ia si confirm ko ki ia ai ia si sa no ia po la tu langa le lu sa no mai le diga ko le fi alo pingo le tala folele wa afa pe le to tasil fal palo tale le e tano mai to o sana pu e fakasa el tilo ai foi numero il termine nei looks like lava vai over ma lusa la uia
ia palo tau le li da ia le fionga ia tun fono ia o tele lope fai fal palo tana tasion suia fai numero ba ai tatou ia ngal venga mal tatou vai e manino ama to ia ba to mo ia tatou le ngata fal palo tana tas ia pre polling foi le te va tele e le tonu mai mari lo awala a fa popolo la ia palo ta uma lava ia a o tatou fatali i le fale palo ta mulmuli wo i va se lau tolu se fulu palo ta mo tu mafono Claire Titan wa tu titia o le afe vai lua ina le 5% mari o tangata wa uma na le stala le lola palo ta le ya o le tau unga le na o me uma la volo sisila ia a fa popo foi la ma le fase la o le ale tamata i a lo na lua ia e manino la ba e o na activate ne i le 5% ile sui tamata i lua i tamata i sa fata tas malo ia le lei la tatu tatalpea ia wa de loi manino le lei le tulago ia by elections ne fiafi ma le tau unga e tu singa a fo ima fifilinga i tumalo ia pe mai mo ia tatu for le fa palota ma se tasile to mo sa fata tasia wa manino ia pre polling ai le de time fa su ia le ia foi numero foi le fongo io foi si mau i lu mo sao i la we to wale tai ia ma o manino foi le mai tawan tu pe ka ngoi fa pasene ia numero mi se le va ia le tu ma no voi singano lua ia o manino le mau i lu mo sao le trenga ia mo tu po pe fa tu sa tu le palota da bagwele fioga ia valas ai o le termine ia e lua vaenga ia matanga lua tu e malefionga ia pesta i le tune mua o le ele kan ko la papa tu sia nei Samoa ia o le la ma ke fakat ia la ka fai ka wa ia pa lo ka si vaenga le ka wangi ia antonu e uma no vai tau o le tusi mai lo le lungo le tanto la papa ia le ka tina o le foi nga lu e mai le vaenga o le technical side ale official commissioner finga pa lo tabuli ele fa ma lo le fa tai ya wai le fingo fieli me nge yo le ngofo yo le fa pa lo kai le so a ko ya ko e mo merka vale sa ko ngofo i le mele fa i le fa poponga ya mo le tu singa ilu ya wa me fa pe nei le ya to mta e ye fa ma le sas ma salo ye ni nai fa no mera la ti fo ye to suia i le time fa ye le fa to nga lo ia ya mai pe ya o le mele le ya to le na ma tele do si ka lo fai le lope uma ko fo ile ngai be aka ko o fo le fama singo ngasi la so la ngona le ya to le ya me pe ona o nga fanga so loi fo i si finga ba lo talait tal tolu ya i watu tavai ba le fa fonga le tudu langa le web sili mai fonga mo el mata upu tal no so o ya wa lava me wa uma tupu i fanga palota ia na tuna i tunei na pawal ne o le tudu le lalulangi ya toa o le matuala titi ma like titi fai no mera tangata e anga va nei me o le palota ma le filifilinga o te tai o le ratu ai na uma a nga i loe fai le whaamsinonga ai valiano le tunu fa fonga le tala le e nofo le tunu ma whaatalitali i mea tangata nei fai lala na o te nofo i pēr ma o tilu ma sue i tula fono wha vao malo o mea nei o whainga palota isi atunu. Pele ai a se model me whai o na whaatei tai ai tātou awa o le tala le whai aso uma. Mai la songa fua tau le aso whareile ele ngā ngai fua whaiwa ma le tano awe le aso tōna i alo whangia. Aua ne isolia se tū la whono nei mea whainga palota o tō uma i ala o le palota me se ia le vaanga fua lea o le whaatutu le atu sa mo o tasi wa talo si o foi ni io e su e mai ni mori mau mani tangata so ona tu ni tu pe ni tangata e fa fau mai e ni mea e to tu la i mai tato te le to mana mia le mea io o la ve fau i sa no e li anto wele sa no fo le sunga le o ita vai o le fai te le wai i le tu le au suita va ai pe o le fa tau ana vuia tangata palota le o ku fa la vela ve su tau va e pe o nga le ma fu ma ye le ava ko le kupe fo le o ngole lofa ia o mangele lofa fa me lo fa ko singa ia tai lo ye po la se lo mai tau ye le na tula
wa tatu talia wa ole no tainga o tatu tala fole sa fai no fai le fai nga filifilinga le tino le sanga mo vai talo sia ia uma fai nga filifilinga le tino ma wone ia ni mata upe o tono o fa masinonga I me no fai nga palota ia lela o tua patuala ia vai nga ia le wa I pa elections lo tatu ni le fia so lo tu malo le wa tu si au ila tu malo mo la tu si talo sia ia pale mai ia ma fai ni mele le mo le tu malo na le tu si au le tu malo foi le e fai mo na tu sui tau aven fo le tu malo tona par mene le tau Dani le va ina ua bai o le whainga palo ta wha top le lua fe luas fulu lima e luas fulu ma le wha ia mata upu o le hero PP na lau manu ia o la tau tangi ia whaasanga le palota ai e mo e fo le mea o ti whaasa o le aini tangi na vea awa o la u moli mau mala u fo I mau sa mo moli le taimi le na awane I tawa na wina o tau e te tai o tau pati tingao no o tau iloa e le manuia la o tau mata upu pe afe a o le la tu le ia o tau fai e fai le mata upu le na ia sila I le sala e o mai ia te o tau pe o tau fai ina waile lava o tau moli mau mua ia e lua pa inga e te le toi aluai ia tolu ia o le tongi ino o lau lou vai le aia se fai pule ma sui tau va e le fei se lau tolu sfulu fast fulu lima sfulu wafi ia wa ngona tu le maila ia le te itai o pati o ave ia ai otu e le manuia ia la lana o le na lana pa umailona le na laiti o tangi o palota ia ai talu sia tatu te talo ia sao le whainga palota le titi lea e le to ia inisi ale pero no ta ingal na le anta wa sa talo na fa mafonga mo fo le amtango le talo pokala me fo le talo sia o ia ole atusi au I tu malo ye lo ba singa lo msa fantasi wala vale ia wa a tatu fu ile tatu tintilo I tangata palota ole la to no ta inga na tusi au ia anu le sui tonu le palemene fai mele le mole tu malo o le alana na le tu si au ele ia ma se tu malo posta ngata na palo tafa pe alu a ko fai fa ma singonga mangisi mea ia o ko su ai ngambe o nga power mea o le mato sui le na o angi mele le mole mato tu malo e finau ye fai mo mato ele le mo ka paro ka le ato ali la ta u tele mo le tu malo o man fai le to fa ma to fi malo ma o tal to lunga foi le na o le tunu anga I le me o lo iai le mana o lo fa so ma I na manuia ai o le si me tu langa le lei I le whainga malo lo iai nei ia po le alava o le fa so tu sa uma I le tunu atoa po iai so yo le chapipi po le fast ia tu sa le fa so ma le fa sa fuaina o le tamau a inga I le tunu Malo fa so le divang o le fiafi a tono le tatu tali umala vai le tulanga pe o le ia. Ia le tatu fale palo tambuli muli le I le afo. Le afio anga le o salamumu salamumu uta I le fa moto le fakasa. Ia wale no silfia le tatu. Tono. Ia mai o le tulanga la pe o le ia le tatu mata upu le divang o le fiafi. Ia o le unga o le tatu fale palo tale da. O le fionga ia tunu mafono Claire e iwa na palota na maua. Tu inga mala vai silika vai inga tu inga mala, lua se fulu maleono palota na maua. O tafafuda isa lo tonga fui maono mimio e iwa se fulu malevalu. Iwa valu. Tafafuda ia yali anapu e iwa se fulu. Iwa o. Ya, male vitalenga ya lua ile pou misi e valu se fulu maleono ana palota na maua. Valu se fulu maleono ana palota na maua. Ya, se I fa popo antu la tatu palota tu fa tasi. Ya, e peo le sauno le fionga yali atawa tawaiana leila. Masalo da wa toititi ya atope wa atoa fui le afe palota le fionga ya tunu mafon. Manai, ya, ne te ua se le mai la tunu e tatu numero le lunga tatu screen foi lele pa o le fa popo atu na mal tele o nei vanga fo ia o le le titilo atu ia ai o le memonia ia I le titilo atu I foi numero le atu pe fa mawina ia o le wala tana ta fo inga o siele afa o tangata restala I lola pano ta foi lele sa fantasi so hard to beat pe la titilo foi lele il foi numero le wene o si dia le afe ia panota o le 5% o le wa usia le fionga tunu mafono claritating
ia au te lola wala o le au ngā nisi palo te boa mai le whionga ia fui mono ia e tau tūlei e ilunga ina ia lata na ia na pasene le lima se lau fasu ma le whale nani ma le lima se lau fasu ma le lima te le e lava la le avanoa e o mai ei sui e tō lua o tamaitai umau le tumalo le tas Ya, ala tātou te lo mapa ia tō leua mai uma lava whalpalota mō sa whatatasi. Se wanga nai pre-polling, fo le whaiona whailo mai le nevango le whiawhia le ataua ma whunga mua. Ia ai e la taita wawai o le tūlangana nā le ua ia le whainga whirwhilinga foi. A le tūmalo sa whatatasi pōna i le nevango le pō. Lo sila ia le tūlanga le tatia mai ei whainu mera i o leo whainga i o palotai a le tūmalo sa whatatasi. Mua le tamaitai, tūlua le tamaitai. Ai tasi foi le palota le vai ia le foi le fionga le ia tūlu mafono. Ia ma le fionga ia te whafuna. O sui tamaitai umai e tōlua. Le iei tono le tawanga le tūmalo. E pia fōringa mai. O le whirangano le tūmalo le ataua matawai. E whaatula i se sui tamaitai. Pe a fua atu iei. I le tūpawari i le na tawama i le tūmalo. A o le tūlanga mua mai le sui tamaitai. Toi tūrua i le sui tamaitai le temini. E mantua whonga mua le watus whinangalo sunga le antaua whenga palota le na whai a kusol tau sanga tatu nei le na pale mele sunga ia sepe. So pelan sau no whonga mua o le sila ia le tūmalo. E pe fōringa mai o le ailangolango ina ia sui tamaitai mō sa whatatasi. Le fwoi lau toe, le wotoe a aliani mai fwoi ma sila ila tunu mtata pawai. O le alili whan sila le tūmalo. E sui tamaitai e tau vena la tunu fōi tono pari mene au. O le tūlanga fwoi le saudo mai le fionga ia le ataua. A fua whana mawhawhaula i le temine i le tūlanga le watatia mai le whainga pālo ta safata. Safata tasia e le whai le whaitaunga muli muli. Sei te ua ni te ua i se suinga pitai. Ua mauti noa lava sui tamaitai e tolu. O le ahu fia tu tono le pāle bene o Samoa me le tūmalo va pālo ta safata le atu. Mali lava. Pea no whai atu te mo sola. E le to e tau whailo le whangatia i le fuafuanga o se fuafuanga poto. O le campaign le na whai nei. Strategically lava. Ia iai ia le lango i sui tamaitai. Mali. Ia le lava utou vava ai i le matauti o le mea ua nga ia maute lo foi o la no fo ma fa fo mai ia lava na lu tatou konsula e tapua ia le fanga palota siona i tu malo ia o le nau lava ina ia manuia ma file mu ma manuia me uma ia ba lo sa fatatasi la to fato fala ina Ia, o te manantu wa la mala whai, o le tātou polo kalame le ni vai ngole whewhia, o mai ni lua whirangalo. E te ulunga i le tātou polo kalame o te ilo, o le whila sa ni le whionga ia le a taua. E whaile me fo ile le whai e le fo mai tipi sei tu lau wha whonganga le tunu. O le au ili ma va ili le tu la le tutoe o le whiawhilde. O le unga o tātou whai ngā pāro. Tā ei, au mai alu whirangalo e te ulunga le tātou polo kalame le ni whiawhi. Manatua le watu se whirangalo fo le sunga le a taua whonga mua o te lo le ua manino ia au whalafo le nei vanga le whiawhi mai mō man whafonga le tunu. Ia o le tātou le tau tua na o na matu o mahenga uma. Ia wala va ia o tātou na no ta inga ia whamadia ina na silsila ma le mai. Asa mō man whafonga mai tulango iai o le ua pine ma ua whapena fo na manino. I le nei vanga le whiawhi e fōringa mai o le umalo o masui o le fast i tu malo i lo sa whai by elections. And also o le fōringa mai e so o a ia sui ta mai ta i o sa whatatasi. I le maulunga o palota ia na mau nei le nei whiawhi o te lola ta manino le ataua ma whonga mua i la wa mai. Ia ai na mata no ma fonga mua la matanga foilele. Ia ngaka ma fa ko ya fonga mua special punya la va wo toili li mai foi li la wa na ko li mai o ngol fa bai ni sile wa ya. Tal special fa casa ele tu pu me fa pena wa na ka ko fa pena. Ia ono tu langa foi sa i fa nga ba lo ta tu sanga de ata wa. Alo fa tagi la su ta vai. Ia mo se foi le la lango mai ia fa matungo fi le tatu palo te pe ona masani ai le tele o tau sanga wa se teimi mua lea wa tupu aini mea whapea i whainga malo e mai se le pa inga lona sfuma le fitu se ia o nea toe whai le tātou whainga pānota tope ia au kusoma se te mo nei tau sanga ia oi le la tau sanga wa tuna i atu
ia o te talitonu lava i le lofa ma le anga le lei o le atua e mai e salani ai ma whaatoa fi mali ai a wa o lo talitonunga sa whatatasi e le o se whamsinonga e le ai se whamsinonga e tūlai mai i ona o le ainga e tasi wala tau loa fo i le taunuunga e manuia uma sui te mai tai e toa lua o lo tūlai mai i a wa o le a vea le tofi i se te mai tai o lo tu mau pea le whaatu tuanga o le pāremia. O le tofi lea na ave i o le minsta o puna oa, whaatasi ai ma le sio manga. Puna oa whaat natura. Lea lawa ta o lona winga. E tal tonu lo tangata. O le ai ai fo se whaamrianga o se tofi minsta. I to tonu o le tu ma lo le nei. Ia ta ilo i vaisi ngano lua. O lo fo i tal tonu. Ili te tau lava o na toio. O whaupapa ma lae ma maota. Ia, o le tino fo i a tasi. O le ainga fo i a tasi, le ainga o taua. Atu, le lunga ma le whaalwhao o taua. O lo utali tonunga fo le nā, ai lunga e o se. Wa lava le i mo le tumalo. O le la vā tangata. Mana nofo ma whaatali tali. Ia o e whai nei fi naunga le whaamsinonga. Ia, ai o le tala le nā, whaafteitele le whaafonga mai le tunu a tono o iai se taimi. Ia le am whai whai ona to e tala i tua, ia la ngona o winga, ma mea na tutupu e anga i atua le si vaenga tā ua lea. Alona winga la mo nei le tolu sfulu ma le tolu o sui whai pule. Tasi le whaamsinonga la tātou whaatali iai. O tangi o pānota, o le vā, o whale a lili, e le awhionga le sui pānemia. I a whapea fo i ma le tau whātui loma la meko. Ia, tasi le nā le tātou tal tonu iai. Ai, e tolu sfulu ma le tolu i nei sui. A la tātou wola el sa ilinga o le a fo i o le lua vai tolu. E ala nau le lua vai tolu. Ina ia mwhai o na pāsia le whawai. Le foi la o te talitonu iai. E iai sui lai o le HRPP. La o papole nei iai. Lango leo o mai atangata la ia nei tamari i. O apalai ma vei la tau o teitai fono. O fono whaavai tu malo. Ma o talitonu fo, ina ua whaatalo noa i la tau nei. Whai mai le sau noa ngā anisio sui nei. Ma tau te le toi whaalongo I se whaatonunga na mai te tai o le tua ngai po le pati. Na mātou wō e whai o mātou application. Ona o le mātou whaalongo i le mātou i tūmālo. E whai le tō whāma le whingalo le tūmālo. Mā o te whai atu ta vai ma whonga mua, ma le whaafonga mai le atunu. E le su e ngatā. Ia le whaatuma wina o le lua vai tolu o le mauta. E mau o le numera. Malo. Kasi nga ba ang ngi fia fonga mua le mai ang ko kalame. Ole la walo nga e tau nu ule ole la foku foi la usunga le ole la ungor ka ko filo inga ngi ia nga e venka ole nga ile e vionga ya li ata we jambo ele nga te fu nga fa la inga ya awana fu nga fa le ma lo ele ka ka wanga ko le je ke o nga venga ma fingol miska Ja, maar lo va tai ni tu is si va nga ta wo te lo fi sa no ye le to lo ila tanto nga fa to le ai va tai a fo mo ma lo va tai tu foil tana po klam le foi fiasi fa ma lo va tai le sta Ja, maar lo va tai ja Samoa o le to tua le anto tona le tanto o finga winga le va ngol fiafi le sunga le o ya to vai meni va before le fionga ya le anto severe le fionga ya pesta LJ lo le sio ya mara sio nei fa to va ta lo sia ya na longo pueli lo to pa ya lo to malu le tulanga pe o le tamo fa ya tu e wina tu le unga finga pa lo tala iti le nei fiafi ali tu malo fa pa lo ta o vai singa no lua ya anto ai foi ya mali tu malo fa pa lo ta o sa fa tasi ja ja tu le tu lo to so fo mal man to ola le da foi vai se fo ya ai sa di mai mo le polo kalambia le fionga ya le anto o ganga i fo favor i se taimi ele o to mau e mo te dei ya maru i tele le fai un ole fiafi ya o le fai un ole viaso ya mai le to nanga ale radio Samoa fa so i foi ya se fo